a ke go leboge the general a ke go leboge monna wa modimo wa bolela ditaba ya a re go sa itšhireletša a go digwara ya a ke dumediše batheeletši ke se ka lebala go thoma ka wena the general ke dumediša batheeletši ba SKFM ke dumediša magoši ke dumediša bogošigadi ke dumediša batseta ba mošate ke dumediša magagešo go lela gausi mo lelong gona a ke dumediše ka dikgokaganyong tša leago ke a letama wa le dumedišang ke yena ngaka moremi magagešo phefoši yona dikolo di a bula go sasa a re apešeng bana ba rena bana ba tlo sahlela ke mokgwa wa flu ka bontši ka lebaka la phefo ye e lego gona a re making sure gore bana ba rena ba apara gabotse mo e leng gore le ge phefo e tla ka matla e tla kry-a ngwana apere ntate moruta a ke go leboge kudu re leboge modimo ga sa re file sebaka le bophelo re leboge letšatši gobane ba bangwe ba ratile go le bona mara empa fela ba ile ba palela ko go le bona ntate moruta ga ke le moše batheeletši ba SK gore ke na le taelo ye e thušago kudu batho ba bagolo ke na le taelo ye e thušago kudu batho ba bagolo bao e lego gore matšatšing a bolekgono bontši ba bona ge re ba lebeletše ba sahlela ke ntho e bitswa go stroke magagešo batho ba bagolo bao ba leng ka moo gae ba sahletšweng ke bolwetši ba stroke ngaka moremi gona o tlile fa go tla go thušana le bona ke na le product ye e leng gore magagešo e thuša kudu batho ba bagolo ba ba sahlelang ke stroke e thuša motho mang kapa mang le ge e sa le ngwana gobane matšatšing a bolekgono bontši ba batho stroke se tiphile maatla godimo ga maphelo a rena batho a re tsebeng gore mere gona modimo re file yona e a hlakana ya tla godimo ga mmele wa gago ya tla ka pholo wa kgona go fola wa ba gabotse le swiss ya prof go le motho mongwe e leng gore stroke wa se kwa se phela se bolelo o iputša gore se go thong ke stroke stroke ke bolwetši bo bo sahlelago motho bo sa kgethe gore ke motho wa mokhutama ka ba ngwana o ka ba motho mogolo o ka ba eng normally stroke seno ya ka gore ge se fihla mo mmeleng wa gago se fihla se betha kae ga botse stroke sa a re thome ka stroke se le go gore se hlola ke baloi stroke se hlolang ke baloi ba go beela sehlare se le go gore wa se gata go fetša go gata sehlare se ya kua jokong wa motho sa šikinya mo gongwe mola mo e le go gore se tseba ga botse gore ge o se gatile ka left lehlakuri le left ka moka le ya khwa a le sa bereka o šala o bereka lehlakuri le le tee and then o thoma go ba le bothata ba gore o palla go go bolela letsogo la kokoropana loto la kokoropana le hlola ke lebaka la gore dihlare tšela di le ge di hlolwa goba di diriwa go tšwa ka kua ntle gagolo ba irietše go thia diphoofolo gore ge ba nyaka go tanya phoofolo ye ikitimang lebelo o se ka kry-a ile gore ba lelekišana le yona kudu be ba sebe ba e bea mola and then e gata and then phoofolo ba kgona go kry-a phoofolo ba e nyakang jale batho ba fetotše dilo at the general ba tšere dihlare tšela re le kwa ka tšona jale re beelwa tšona malapeng a gaborena stroke ke bolwetši bo e lego gore ge bo fihla go motho bo fihla ka bogale and then ge bo seno fihla go wena se ka go betha mo e lego gore organs ya gona ge se fetša go betha mo mmeleng go šikinyega mo e leng gore o ka palela ko go tsamaya o ka palela ko go bolela o ka tla feleletša o e ba mogolofadi o e lego gore o tlo phela ka bogolofadi go ya go ile so stroke se kotsi kudu gobane se ya go betha the general se fetše o alafiwe o be o ka re se o kobetše o boa o ye go se gata gape so go bohlokwa gore ge stroke se fetša go go betha ke moleko o hlolang ke batho ba gaborena ge se fetša go go betha nyakišiša gore o se gatile kae and then o ye go sentšha mola o se gatileng gona batho ba bantši ba fela ba tšea o ka re dilo tša go epela ke dilo tše e leng gore dingaka tša setšo ba tla le tšona ba fihla ba epela dilo tšeo no mangaka a re swane and ke ne nnete gore ge o le motho o swanetše o lekole motse wa gago wa o tseba ngaka ge e tlile ka gaga go tsamaya le yona dikhona tše ka mokana ga tšona the general o lebelele gore e bereka jwang
and then ge ya paselo se leng sa gale o tlo se bona le se leng se seswa o tlo se bona go ntsala ke re go tla motho mo the general o tshwentse ke tše dingwe mo gongwe stroke se sa etla go yena re gona go mmona mola marapong gore monna go na le kotsi shi a re shireletše mo gongwe motho wa be ignorant a rena lotšo di ka se ntlhagele se tle se mmethe ge se fetšo mmetha re ke le boditše gore no go na le bothata ka mola re ye go tšheka ka kua gaga ge re fihla o kgone o kry-a ile gore no motho ka malapeng la gage lapa le kgale ba le sentše go ne batho ba bangwe malapa a bona baloi ba sale ba ba thekgela malapa kgale gobane a ba ne taba le selo so ba bantši ba ba bietše tšona di-stroke ba bantši ba ba bietše mapheko ka malapeng a bona motho o thabagale ka ntle le mosadi wa gage ga a tsena ka gae o gata ona molekola stroke se kgona go betha ngwana ka gae stroke se kgona go betha papa ka gae stroke se kgona go betha sesi ka gae se kgona go betha le mme ka gae so stroke se langa se le ka gae se tlo no betha se latelelana gobane mmereko wa sona ko gore ge motho wa gata a go bale go na le malwetši ya re tsebang gore ba fela ba re a tsena gannyane mo mothong stroke se ya kgona go ka e dira ntho go ba mohlomongwe a go kgone ga steile se fetile se jalo stroke se tsena gannyane a re gopole gore ka sekgowa go na le malwetši a e leng gore ka bona kgona go feleletša a hlolola motho stroke like stress o ne stress se se ntši mo go wena mogopolo wa gago o bereka ga boima a o khutše and then ntho e kgona go feleletša e le gore go hlolola stress stroke ge se tsena mo mmeleng wa motho go ne le ba ba sekwang go ne le ba e leng gore ba makalašitše se ba bethile it depend gore na stroke se ba se dirileng batho ba ge ba se beya mola fase ba se beile ba se beetše nako e kae and gona ba beile stroke sa gore e be sela sa same time goba e be sela se go thomang ka maoto go ruruga maoto go opela ka gare o kry-o phela ka pain mmele o ka mokana ga ona se ya ka gore na seo ba se dirile jwang go ka kry-a ba go hlametše stroke sela ba se dirang ka magare dinalete ka dilo tše e leng gore di a go batša ka mokana ga tšona se a bola se ka go betha le kgono le go ka re o tikela lefelong la go thuša o tikela bo dipetlele wa kae wa kry-a o tšea beke o robala so go bohlokwa gore go le motho o lekole motse wa gago o tsebe gore ka mogare ga motse wa ka motse o ke dutšeng ka gare ga ona tulo ye e hlwekile gore nka dula ka gare ga ona na ka gore solanka o sa nyake go tseba re ka mogare ga tulo ye ke dutše gabotse go na le kgonagalo e ntšhi kudu the general gore o kry-ile gore o dutše le di-stroke and then ka mogare ga lapa di feleletša e le gore di ya go affecta and nto bohloko ka stroke ge se ka go betha o na le business ka mo gae letseno le tliša ko wena o tsebe gore lapa la gago le tswaletswe because stroke kudu ga ba se dira batho ba nyaka stroke se se itia monagano gore o šešerekane o kore like o no ba motho and o tsebe gore o alafa stroke go tšea nako o e tšeang o alafišiwa o kry nako ngwe ba go iteile ka moleko wa gore ngwana gago a kgoge dinyaope nako ngwe ba go iteile ka gore ngwana gago a no ngala gae nako ngwe ba go bethile ka gore wena le mosadi le seke la kwana nako ngwe ba go bethile ka gore wena o le ntate o no kry-a o ne le business o sa nyake bana ba gago ba batamela gausi wena ka tšatši lela o reng ke a phuša se go betha o le gona ka mogare ga shop cause stroke se kgona go tla ka tšhelete ba e berekile ba go fe yona then ge o fitlha mo lo fetša go tšea tšhelete o amogele moleko because stroke se se tsenang ka letsogo o a tekwa ge o fetša go swara tšhelete gore mmele wa gago o a fetoga nto sentšeng o e dire ka pela go bona gore mmele o a fetoga nto sentšeng e go thuše kudu ke mohlapologo wa gago o no hlapologa mola wa no re matsogo wa titlotša go fetša wa hlapa matsogo ka morago ga 10 minutes wa go hlapa matsogo ga botse ka sepe and then wa tseba re moleko le gonne go kgaologa mo letsogong then ka morago wa ya go nyakišiša wa go nyaka go tseba re na moleko o sa le gona ka mo goba moleko ga o gona na o tsa gore o bolela ntlha tše dingwe tše bohlokwa prof mo e leng gore motho wa ipotšiša gore gabotsebotse motho o lokela ke go ka lekola motse wa gagwe go sa kgathala gore mohlomong o ka no bo o thegilwe gore o se wa thekgwa ka morago ga nako e kae a re gopole gore gona mo tabeng ya motse the general ke rata ntlhae bontši ba batho ba makala ba thega metsi ya bona ge ba etswa ba ya dikerekeng ba ya dingakeng tše dingwe ba re metsi ya bona ga ya thegela ke rata go gatelela ntlhae batho ba ikušiše motse o ka se o thegele kgono go sasa wa ya ngakeng ngaka ye o ileng go yona ya re no motse o tiile why motse o so
motse o so ke the general o swana le molwetsi we le go gore o ka gare ga sepetlele wa bajwa o ka se re motho wa tsene sepetlele le kgono ile molwetsi o wa expecta gore go sa fole ba mo discharge dihlare di nyaka nako ya go dula mo motseng di kgone go bereka mmereko wa tsona dihlare di thoma ka go searcha motse pele wa di beya di searcha motse wa gago pele maybe re o biela kgwedi re o lebeletše di tsenelela di ilwa le tše di leng gona ka mogare ga motse a re gopole gore ge dihlare re di bea ka gare ga motse goba ditaelo tše di rileng re thekga motse motse re o thekgang go ne le batho ba ba lwang ene demo batho ba le ba elwa dihlare tšela di nyaka nako gore di dule di tle di kgone go lwa gabotse le batho ba e leng gore ba sahlela motse ntho e ke e tsebang gantši ge motse o berekilwe lekgono baloi ba tla ba re ba tlo leka go tsena ka lebaka la gore ba tseba aowa ka mola go no tseniwa bonolo then ba kry-a e le gore seemo se changile so ge motho a go beetse motse bereka le yena at least 6 months o bone gore go riega jwang ene go o bona gore ke theile motse ga moremi motse o khusa tswela pele o sa mpha problem e ya ga moremi ditaba tše di thomile ke moremi santše di fetše ke moremi o ya go botšiša moremi gore no moremi motse o mana o le boroko a se phošo gore moremi a re no motse re o berekile ka dihlare tše di so mara le nna ke le moremi ke a o bona rago gabotse ka ge o berekile ke nna ke le moremi e re ke bowe di-coste ke tša ga moremi re ke bowe ke tle ke bone gore nna ke le moremi nka dira eng gore motse o loke o be gabotse go ne le di-family tše di lwang ka mannete motho o bereka motse ke nyaka go bea ntongwe kore ke e bea e be sample motho o bereka motse ga a fetša go bereka motse a ye ngakeng a ya go hlapa a sa ya go ya go tšea ditaelo a sa ya go ya go lebelela le gore motse o la o dutše gabotse yena o ne o bereka motse gore ke berekile motse go lokile ke dutše gae and then tšatši le go hlaga mathata ke gona a boang a ya ngakeng o berekile motse a wa tišireletša o berekile motse a wa šireletša bana ba gago o berekile motse o tsamaya o bolela le spiri a o naso so bereka motse o bereke bana ba gago o tepereke le wena then e kgwedi fela e ya ngakeng a o iše tšhelete wa go nyako tseba rena ngaka ke nyako no bona gore masareng seemo se sa hlwekile na then ngaka gago ya go botša gore no seemo se sa hlwekile mara go ne le batho ba ba re šetšeng morago ba re nyakang go etša gone jwale ke na le metse e sa le ke e bereka January ke nako ya dipula no ba ke ba beetse motse ka moka santše batle gae batla ba tšee taelo ye e leng gore ke ya go thibela magadima ya dipula before dipula dina ka lebaka la gore re tseba gabotse gore batho ba gabo rena ka mokgwa wa legadima ga se ba loka so batho ba swanetše ba tsebe gore ge ngaka ya go bereketše motse goba moruti ya go bereketše motse bereka le yena o mo lebelele gore o sepela jwang mo e leng gore o kry-a e le gore a o robale a se phošo gore o ye kua go moruti o ye go mmotša gore moruti a ke robale go swana le koloi ge ke tšea a kere mo gongwe ke iša ga company e rile maybe ja go swana le bo Toyota koloi ya ka maybe a kere ke bona mathatanyana go yona swantse ke e rwale ke e bušetše morago kae mola ke tsebang gore ke e savisa go beng ba yona and then ba tlompotša ba re moremi a go ne molato monna gešo o ka re go ne se sengbe se gabotse mo mara a re se lokiše then ba e lokiša koloi ya boa so batho ba swanetše ba tsebe gore motse go bohlokwa gore ba o nyakišiše ge o se gabotse ba boele go mongaka then ba bolele le mongaka wa bona gore o ka re go ne le se se sa re kgotsofatšeng se re le mangaka ke le ngaka ya setšo ke le so ke tsebana le mangaka a mangwe ge selo ke bona gore o ka re se tlampela boima ke bereka le batho ke a ba bitša banna ba gešo mo go ne bothata mo a re thušaneng motse o ke gale o berekiwa a o loke that's why ke re ka kua gare ga lapa la ka kua gae the general papa ke ngaka abuti ke ngaka ngwana gae ke ngaka bo mogadi bo ba babedi ngwetšitše pedi di bereka ka sekereke so ge ke bona gore ke ba le challenge a se phošo gore nako ngwe motse re o change re o bereka ka taelo tša kereke ka lebaka la gore re lebeletše gore ntwa ye batho ba ba lwa ka ditaelo tša mohutamang so go bohlokwa gore go bona gore ka mo o boima o tšhabele ka mo ge o le boima ka mo o tšhabele ka mo that's why ke fela ke rela batho ke re ge le tla kua ga moremi ge e le gore o nyaka go berekelwa ka ditaelo tša kereke bolela gore o hloka ditaelo tša kereke tumelo ya gago mo wena o e nyakang re go iša go yona
then re thušana ka maele ge ile go nyaka taelo tša kereke le wena o fošiwa ka taelo tša kereke re a di emiša then re berekiša ditaelo tša Sesotho ge ile gore bontši ba mana ba gago ba go tsamaela go batho ba Sesotho re tšhentšha lewa ra nyaka ditaelo tšela tša kereke ra bona gore re di berekiša jwang ra go iša go batho ba e leng gore ba bereka ka metsi ra tseba gore ba bereka jwang so go bohlokwa gore go le motho o gahlana le mathata mo gongwe ke re to tshwenyetša ke leswisi o to tshwenyetša ke thokolosi mo gongwe a o ne monna go e tswela ka ntle ga o bone boa go rena re bone re bereka jwang ene matšatši a go bonolo go balwetši ba gone bua le gobane bongaka bo ba ga bo rena ba setšo Moruta jwale ka ge ke le ngaka Moremi ke tekemišeditše kudu gore ke nyaka go fetola bongaka ba setšo bo tloge bo bonala le mo setšhabeng gore bongaka ba setšo a se boloi bongaka ba setšo ke bongaka ba go fodiša batho ke dirile di-product tše dintšhi tše e lego gore di thoma go thuša ka bana di thoma go thuša ka bana go fitlhelela ka motho mogolo go fitlhelela ka bokoko le botate mogolo go le batho ba bangwe the general a ba nyake go ya ga ngaka Moremi ba nyaka di-product tša ngaka Moremi so go mabenkele a magolo a ke ne nnete gore mo gongwe kgweding e tlang goba go kgwedi go ka se fete kgwedi tše pedi batho ba sebe ba fitlhelela ke di-product go bohlokwa go motho gore a ditšhireletše re na le product ya go thoma ka sesepe sa go hlapa re na le body butter re na le perfume re na le body scrub kore re na le di-product tše e leng gore ke tše dintšhi re na le di-rub re na kore se e leng gore ke sa go alafa motho re na le sone ga o hloka gore no Moremi ke ne mathata mantši ka kua gae mara mosadi a ka ga a nyake dihlare o tla go Moremi wa bolela le Moremi mosadi a ga go nyakang go ne moleko mongwe go ne re o no tsena ka gare ga lapa o kry-e monna a sokola gomme ka gare ga lapa go sene boroko bana ba hlaka mosadi a re a nna ena go mpona ke le so nna ke nyake taelo ka moga ka mara dilo di senyega go thoma go yena mosadi o a bona gore dilo a di loke goba di senyega go thoma go yena monna o a bona gore dilo a di loke go ne basadi ba bantšhi ka montle the general ba swere bothata bo bogolo kudu ka mo malapeng and ge ba bolela a ba kwiwe banna ge ba bolela le bona ba ba roga ge ba re a re emaemeng re o nyakantša bophelo ba re a le a re loya le re ela dingakeng so nna ke le Moroka ke rata go tsebiša banna gore ke monna wo ke nyetšing so ke kgopela gore ge mosadi a sokotše o bona gore wa sokola banna a re thekgeng basadi ba rena di-challenge ka mogare ga malapa ke tše dintšhi go tla ngakeng ya setšo a go swane le gore nambile re ya go amogela o gapeletše ga go tla go rena everyday e tla re go alafe mo felang o gahlana le bothata o bowe ge o le gore o te tsenela kereke o tekele kerekeng a go modimo wa ka go kwatelang gore bo ile go nyaka thušo yeo a ke tloga ke sa dumelelane le yona bongaka bo ba setšo re bo alafa ka dihlare tše e leng gore re di tswaletše ke modimo wa rena Moroka ke nyaka gore o tlo nthuše mo tabeng ya ditšweletšo tše o di tšweletšang re lebelele tabeng ya wa tsa ke botšiša mehle potšišwe ka gore nna ke tseba gabotse gore ba bang ba rena a re tsebo re tlaiša keng re nagana gore kore nkwa gabotse re nagana gore bele ge go lebjale ke rekile sepe Moroka ke re gabotsebotse sepe se ba re ke sa go raka tokolosi nto ke kwa mo go nna o ka re ke tokolosi a go bohloko gore ke lebelele pele Moroka o kgone mpotša gabotse gore man Morota ntho o nagana gore ke yona a se yona go bohlokwa thata gobane wa bona ntho ba e bitšang thokolosi Morota go bohlokwa gore o tsebe gore alright ke na le thokolosi ne thokolosi e tswa kae ba mperekile ka serapa sa ka gae ba mperekile ka mokgwa ro ba le dinageng thokolosi e ke le susule ke le tšereng go boyfriend goba ke le tšereng go girlfriend ya ka nna thokolosi e jwang because batho ba swanetše ba kwešiše gore go nyakolla motho and then re kry-e gore motho o tshwenya ke eng go bohlokwa o tsebe gore ke phethela eng disepetše di a fapana Morota ke tša thokolosi ke tše nne re na le sepe se re se bitšang gore ke shine your light re na le sepe se se bitšwang gore ke change my smell re na le sepe se se bitšwang gore ke morakathuru re na le sepe se se bitšwang gore ke lerato disepetše di le tše 4 a di bereke mmereko wa go swana mara ka mokana ga tšona di lwantšhana le sebata se se bitšwa go thokolosi fela di ya ka gore na thokolosi ye ge e tla go wena e tla ka mokgwa mohutamang lebaka le legolo la Moroka la gore a dire disepetše ke lemogile gore bana ba bantši ba sokola go tloga meberekong ka gare ga dikolo
ngwana o sekolong o palela go pheta ditaelo because a ka se ntse sephuthelwana gare ga bana ba bangwe because ba hlapa ka dishawareng so mara ge o file ngwana mo gongwe taelo go swana le dishower gel o kgona go tseba gore no nna tjaka dilo ke di bereka bang o swere sepe ke sa mremi o a hlapa ga fetša wa classing ba le banyakang go a theka ngwana a ba kgone go ka mokreya wa ikušiša so disepetše di a fapana o swanetse o tsebe gore na ge ke kry-a sepe se ke skry-ela eng go bohlokwa go checkiwa and then ra kry-a bothata gore botswa kae and then ra lwantšhana le bothata gonne bana ba bangwe the general nka se re ba loilwe ba te tshwenyetša ke medimo ya bo bona then go te tshwenyetša ke medimo re go fa sesepe se se right se e leng gore ke sa go šireletša melekong and then ra go botša gore nore ya jwala o phase o botše badimo ba geno gore o tshwenya keng a se batho ka moka ba yang ngakeng e le gore ba loilwe ba bangwe ka bo bona mmele o no ba o šikinyegile ka mabaka a rileng o tla gore na o le moroka gore moroka ke ne bothata mo gongwe ko opa ke hlogo ga e fole ge re lebelela mola re kry-ile gore no hlogo ye ga ine boloi ebile ga go ne badimo ke mmele o šikinyegile mmele o kgona go šikinyega the general and ge mmele o šikinyegile o hloka go lokišiwa re lokiša mo e le go gore go senyegile gona then wa tseba gore no ke kry-ile taelo e right ye sepelelanang kore le seporofeto sa ka tseba gore ke right so batho ba swanetše ba tsebe re bolela so bokoko ba jwa ka gae botatemogolo ba jwa ka gae bomme ba jwetša ke bana ka gare ga malapa ga go bose monna o tswile ka gare ga kamora o swere kamora ye nngwe mosadi o dutse ka gare ga kamora ye nngwe o no kgona go bona re nto ke trauma ka gare ga lapa le bana ga ba sa kgona go ka kwana because ka gare ga lapa go thoma go ba le division o mongwe ngwana o goga le mmage o mongwe ngwana o goga le papage go thomile go ba le lehloyo ka gare ga lapa and then bana ba le ge ba gola re lebetše se re le batswadi gore bana ba gola gore tlo ba le bakgonyana ebile re tlo ba le bomakoti ge ba etla ka gare ga lapa la ga borena the general ba bona seemo se le so ke tsege ngwana ka ya go lwa le lekgarebe la gage ke tlo ba gala jwang e le gore mogonyana o tla ka moga ka o tlile o robala o tlile o bona mosadi ya gage and then ga a fihla o kry-a ratswale o robetše ku mmatswale o robetše ku mara mogonyana le ngwana ka gae ba robetše ka gare ga kamera e tee ye e leng gore ke ya lapa la monna mo e leng gore monna le mosadi ba palela go robala ka gare ga kamera e tee gona ena a golofele jwang ngwane ya ga gore le ena a ka se tla mo dira tše kwa pele aga gona mo ko gore eno ba mathata a e leng gore kudu re gahlana le ona matšatšing a bolekgono ngwana wa lekgarebe o palela ko gore ga lla a ye go bolela le mmage lebaka le legolo ke lebaka la gore ga a ye go bolela le mmage o tseba diphošo tša mmage gore mmage o ne diphošo tše kakang gobane mmage ke kgale mo go ngwana gana dilo tše dimpe ene a di botša ngwana o so ngwana o le ga tsena ka gare go ne bana ba bantšhi no the general ba tsene ka gare ga marato mara ba tsene ba šetše ba gobetše ba gobetše too much ba hloka ntho re e bitsang gore ke spiritual counseling ba bangwe because ba gobaditše ke dilo tša boloi ba gobetše moyeng ba gobatša ke batswadi ba bona bana ba le ba gobetše ba hloka thušo so gone bana ba bang e leng gore ge re bolela so ba lla ka malapeng prof ntho o bolelang ke tabengwe ya go tšhoša ya nnete ya go phela re metsi ke šupa re le bantse go iri ya bolesome batheletši ba sentse ba e tsebe batheletši ba SKFM nnete gona prof go na le motho e leng gore a ke tsebe gore ke go berekwa ore ke eng go na le motho mongwe mane mo bophelong o no senya ke selo motho gore o mo nyakela thušo ke mo lebela tlang go botsa o nya go ntoya o nya go mpereka o nya go ntirang bona ga a dumele selo le re bereke jwang ka maemo mohuto o mo e le gore mohlomongwe bana bešu ba bona gore man morota hai man motho a e sa le yena man wa bona morota re na le batho ba ba tšereng lefase le ba le rile go la bona ba itirelang ka mokgo ba nyakang motho ba kgona go mmetha ka nthongwe ba e bitša gore ke bole batša le go senyake go kwa selo le go senyake go fiwa maele wa bona moruta go ne nto nngwe mo bophelong o swanetše o itsebe gore go ka kry-a batho ba ba 5 or 6 ba bona wrong mo go wena o nonno suisa e bone go ra gore wena ka bo wena o swanetše o dire introspection go ra gore wena ka bo wena o ne le problem bjale ke tla e bona ntho o bjale ba nteile ka molebatša nna se nka fang batho maele ke bo moruta ga le ngwana bolena o apala a nya ke thušo moruta tšea ngwana bolena ka kgang ga gana
itlang ditaoleng re tlo no bitsa leina la ka ra nyaka go tseba gore o tshwenya ke eng then ge le mo ditaoleng a kere ga gona borangwane le boramogolo ba nommotsa gore moroka re a tswa re ya go nyakišiša gore bothata ba gago ke eng o tlo bolela mantso a bolelang ba tlogele ge ba fihla mola ditaoleng ba re moremi re kgopela gore ge re phekola motho ka gore ga gona re kgopela gore re recorde wa ikušiša then re phekola motho la re recorda ge re fihla kua gae re ya mokwiša gomme re ya go ba fa taelo ya mokwala gore ge ba fihla kua ba bolela ba kgone go kgona phoofolo ye e leng mo go motho ya mokwala gore motho ke ya kgone go fetoga tla kry-e thušo le yena a tla kgone go bona lesedi gobane go na le batho ba e leng gore morota ge re bolela so monna gešo bo mma go bona a ba tsebela ranta bona for 5 years mara bo mmatswale wa bona ba tseba tšhelete ya mokgonyana ebile ba robala mpete o ba o reketseng ke mokgonyana ebile ba ja dijo tse ba di reketseng ke mokgonyana society se patala ke mokgonyana diplastiki ka moka di felela ka mo di iša ke mokgonyana ke ya go tlalletša go le mogapolelo o e bolelang go na le mme o mongwe kae beke tše pedi tša go feta o ile a bolela story se sengwe ka kwa ke setlega pelo a re morwake o sepetše morwake o dula thoko nngwe kae gona ka mothoko ga a tle gae ge ba re ba molata gore ke tlatla ga a tle o ile o bona o na le bokgoni bja go lokiša di-computer mara ka mageno go tletse maratha a di-computer re swantse re hire motho mongwe a tla re lokišitše di-computer wena o le gona go rialo ke efo gabotse ke ka ke nyako o thula gore go direga mara motho ke motho mongwe ye bohlokwa ye e le gore a ka tsoša batswadi a ka phediša batswadi mara ke go botša nnete mo a dutse go ntse o dutse ka go botse morota banna ba tlogetše dintlo tše kgolo mara ga o ka dula fase le yena monne wa mmodiša re monna modimo wa o tlogetše ntlo a gago a gona mabaka mabedi goba mararo a tlong go go botša ona a go kwagala kore o kry-e nako ngwe monna ke ne go dula le bona like banna ba go ba le boma 76 78 79 ke mmodiša gore mara tate mogolo mpotse mo mane wa tsa ke sa le monnyane ene ke ka gare ga lenyalo o kono mpotsa mabaka a mabedi wa o tlogetše motse wa gago mabaka gona nako ngwe o kry-a sa kwale morota basadi ba tlogetše malapa o kry-a mabaka gona a sa kwale dilo tša mokhuto di a riagala kore di riagala ka mokgwa wa gore kore ka gare ga lapa o kry-e o le abuti o bereka gabotse bogwe ba gago mo gongwe ba go etelele pele kry-e o tsentšha bana ba bogwe ba gago sekolo ngwana gene o feditše o phasitše gabotse matric o palela le ko gono mo applyela o mo fa 1.5 NSFAS e tla bona gore bereka jwang dilo tša mohuto o di gona ka malapeng a borena re ne bosesi a rena ba e leng gore no ge re bolela so morota ba phasitše ba bereka mebereko mebotse a ba neta ba le bana ba gabo bona a ba kore like ba busy le di-boyfriend le go nyadiwa ga a nyadiwa like go dula magweng go patelwa di-rente tše serious but se se ane motse se se mmagane ntlo se se mmagane mpete bana ba gabo sesi ba go gaga boima gomme sesi ya bona le gona yena o tseba ke bo brasmamang ba tlo go botsa morota o lokile mang yo a ka se go tlogele o robala ka tlase monyakeng ka gae so wa bona ke yona nto la gore re le batho re thabiša batho ba ka ntle go feta ba ga borena re kgahla batho ba ka ntle ba ga borena ba sokola so nako nngwe morota ge re le motho o thuša ba ka ntle fela o thuša ba ka gae ka lebaka la gore batho ba ka gae ba bohlokwa gobane tšatši le modimo wa go gopola goba ge o ka wela ke mathata ke bona ba tlong go go thuša sometimes o kry-a e le gore motho wa modimo wa titiri monna o kgona go tsena ka bogweng ba motšie mohlala go tsena ba mmereke ka ona ba mmemo ba mmethe ka sondeza a no phela a le mo ga a fitlha ka mogare ga lapa ba mmethile ka molomo monandi kore ge ba bolela kore o no thaba ba ikušiše a sa kwa mmaga a sa kwa abutiaga a sa kwa rangwanyaga a sa kwa ramogolo a sa kwa motho a gone wa ga bo a nyakang go mmona mara ka mo lapa le kere o le swere gabotse thui ebile ba mo amogetše ka matsogo a mabedi jwale batho ba swanetše ba tsebe baswa ba ga borena gore morota mo ke lefaseng go boima go fasagane ke duma gone kwa batheletši ba babedi mohlomong ba ratang go ka go botša potšišo tše ba ratang go ka di botšiša go wena prof ya ba ka founa ba babedi ebile the right reverend a sa re batameletša balliso ba sa batametša balliso good FM dumela le kae
Ana. age le na le pujišo Ona ke kgonetse mabapi le bothata. o ne bothata mama molato ke eng Ke na le bolwetse ba hlakafakana. o ne bolwetse ba go hlakahlakana eng Popo o ne bolwetse ba go hlakahlakana kgopolo bo go thomile neng kgaetsedi aka 2021. o bo treata kang ka dihlare tša setšo ka hlare tše ka dipilisi o bo treata kang Dipilisi. alright bolwetse ba kgopolo ka segaga bo rena kgaetsedi aka bo a fola bo bitswa lefofonyane bo a fola bolela lebaka gae akere for no ske wa lesa treatment ya gago bolela lebaka gae ba ka gae ba go tliše mo go rena ke tle ke bonane le wena ko go thushe ke bone gore bolwetse bo botswa kae bolwetse ba lefofonyane kgaetsedi ya ka ba bo dira and then ge ba fetša go bo dira ba bo romela go wena ba go sepediša le moriti wa motho wa bolela le wena rena re sa mmone santše motho a tlošiwe mo go wena gore o tlogele go kwa di-voice tšeo sa di tsebeng nako ngwe ba kgona go go sepediša le di-voice tša gore o kwa diphoofolo o no bona batho ba bangwe ba bantšhi o se ka kwešiša gore molato ke eng Nna ke bona batho ba bantši. ya o bona batho ba bantšhi go raya gore ba go berekile ka bahu ka mohu e leng gore o hwile mo gongwe a go batša ke setšhaba goba o hwile a kore like a hwa lehula gabotse so bolwetse ba lefofonyane ga ba boria ba go sepediša le moriti wa motho wa go boledišang rena re sa mmone so e tla re re nyake go tseba gore bolwetse bo mo go wena bo tlile jwang nako ngwe ba kgona go bereka ka senepe ka moriri wa gago ba kgona go bereka ka buka mo ngwadileng gona bolwetse bo bokotsi bo fola ge re šetse re kry-ile gore bo tsene jwang mo go wena ra tla ra kgona go bontšha ka tsela ye e leng gore bo tsene ka gona bolela lebaka gae ke gona ka mo ke hlatlolana nne ya ke gona go sasa ba go tliše ke tle ke bone gore ga botse bolwetse bo botswa kae e go kgonagala kgaitsedi re bokuke ka medu re bo bušetse go mong wa bona Be ke nyaka so mara ka mosana ke tsore a ke tlo ba le tšhelete be ke nyaka go tlela outside. wena mfounele go sasa o mpotse gore o ka tla neng le ausi ke nyaka go bona o tle ke bone gore bolwetse bo botswa kae bolwetse bo re santse re bo bušetse go mong a bona a kwe gore go foša motho ka bolwetse ba lefofonyane go bjang ke a go leboga kgaetsedi yaka Ke a leboga. thobela a ke tsore ke tšewa mafelelo ya o ka tšea wa mafelelo kgaetsedi yaka mo ke ra sesi ya ka šuena o fihlile mo re tle re kgone go tswela pele le ena dumela Squid FM le kae Bona rale. ke rena bana mamma Nne ke neo mogolo mo bapa ke tshwenya ke bolwetse no ntlela mo be. hlabošang le ntšu mama hlabošang le ntšu a re le ko gabotse Ke tshwenya ke bolwetse. o tshwenya ke bolwetse mama ke kwele o ka re le re le mme o mogolo ya Bolwetse jo bono ntlela mo ke sa tsebeng gore na bo tswa kae. ke bolwetse Papa bolwetse jo ke kore ke betha ke kore mo mokgatlo wa matswele o ka re ke pelo le ka mo morago ntse e no ntia ka speed ene ke betha ke letswana peine e betha ka mo pele e tswelela ka morago a o ne mokoti mo o bitswang kgetlane a ke re kgetana ga ke kgone go e lemoga gore na e tswang jwale nte e kgwinong e no ntlhatela ka mothibelo gore e tsamaya mo mmeleng mmele wa ka o fiša ke tswa le mo tlhogong e ka sebe kgetlane kgetlane e ba mo gare ga dikgara go bulega molete ene peine ya gona e betha ka mo kgetlaneng ka mo pele e tswelela ka morago so yeo ke kgetlane and then moriti wa letswele o ba ka mo fase ga letswele so go a thibetha so ka pela o ka se re ke pelo ge e pompanne so ene gantši kgetlane le moriti ya letswele di sepela go tee ene kgetlane gantši re ekwa ka peine le mmele wa motho go fela gannyane so kgetlane ya alafega moriti ya letswele wa alafega ke kalafi ya letšatši go alafa dilo tšeo
unless wa kry-a e le gore o na le sejišo se se sepelang le dilotše ge go fetša go fola dilotše go kosa re go santse go alafiwe sejišo se se leng ka teng mara yeo ya go swana le yeo wena mama ya go hlagetšeng gantši e rata go hlagela batho ba ba tšwang medirong ba tšwang go sepela ba tšea boamo bo bo sa nyakegeng bo ba aparelang mo mmeleng ya bona and then ge ba fihla ka gare ga lapa ba hlakahlakana ke mola go khosang phišo e ntšhi godimo ga mmele wa gago mafelelong o betha ke stroke jale ke ka mofono ke be ke epile nte khutong ya mo ke go ke epetse gona ya so wa bona ke yona nto go botsang ke re gantši malwetse a mohuto o tla le ona go tswa ka ntle mo gongwe ka ba modiro kapa mo go etile gona go fihla ka gae e tsoga matla le go feta e ka go tšea ka nako nngwe ge e ka go kry-a o nonnoši gobane phišo gona ge e ka tla ka matla ka bontšhi kgona go khosetša le bolwetse ba gowa then o kry-ile ra go ne motho mo gausi ba ba fetse ba go tšere e sepela le ntho re e bitsang gore ke mothebolo ka gare o swanetse o tle ka pela mama o kry-e thušo re bone re ka go thuša jwang o kgone go thušega kry-a nako o tle re bone re ka go thuša jwang bolwetse bo bo tloge mo go wena bo go fologe and then we e leng gore ke mohlami wa bona bo boele go yena bolwetse bo bongwe le bo bongwe motho o swanetse go tseba gore ga a foša motho mafelelong bo santse bo boele go yena jale papa ke no ba ke shota ona mafelong le nna ke duma go thušiwa ke gola mthua sele o tswa o le kae mama ke le ke mo le bua go o ka le bua kgomo o ne tšhelete go namela go sasa a ke na le yona pa a o ne le yona nyaka tšhelete go namela o tle kua gae ke tlo go alafa go o fodile mo tla tlo leboga thank you mama no a kere wa ba bua moruta ene molwetse ga se tša ba bua a sene tšhelete motho re ka se re ba bua o hwe o wa ba bua o ne tšhelete and then o nyaka thušo o tlo tšea ka e tšhelete o se wa alafiwa wa fola wa kgona go bereka wa leboga ngaka e tla ngakeng o fole o fetse o tliše ditebogo re leboga botho jwa lena prof ba bantši ba re lebeletše mašheleng ya re etišitše ona pele ya no a go molato moruta batho ba swanetše ba tsebe gore dihlare tša segaga bo bona di a fodiša moruta bontši wa bona ba mo janfes dinaga mabapi poleke tše di swere dihlare tša go fodiša seng tša go bapala di swere dihlare tša go fodiša mehlare e leng mo dithabeng mo e bereka mmereko mongwe mogolo kudu-kudu nnete e no nyaka ka ge e le gore o ile wa ba le thuto ya gona wa tseba gore dihlare tše di bereka eng wa tseba ke fela ke bolela ntongwe ke duma gore mmušo o ka re lehlakore le la bongaka ba setšo ba ka fela ba iša leihlo le legolo mola bongakeng ba setšo nke ba nyake go tseba gore dihlare tše di sepela jwang mmušo wa gabe rena o ka kgolega kudu go malwetse ya mantši a e leng gore a gona o kry-e e le gore nako nngwe le di-doctor tše le tša sekgowa di goga boima mabapi le tabeng ya dikalafi ge ba ka tšea batho ba e leng gore ke mangaka a setšo le setšhaba se a fola prof ke nyako go gatelela o tsa motho ga a ka dula le wena a ka ithuta dilo tše dintšhi man a ka ikwala ga botse molli wa rena šo molli wa rena šo wena ga ikedi ke nyako gore a leke lekopelong le a ditšong go lona ke ko gore go diregang fale nke ano dumediša ke kwe nko o rialo kgaetšedi ka lekopelong leo Thobela ya le nneteng ya o ka bolela kgaetšedi yaka o no bolela re ko wena mang o tswa kae gae o nyaka thušo ya mohuta mang lebaka le legolo la go go bea mo radiong o hloka eng and then re tseba gore go thuša jwang Thobela ke dumedisa ke na Lucia wa ga Magabe ke tswa ke le Dihlabaneng ke a baja ke tshwenya ke mohlapologo ga o tsoga botse wa ba o sentse ke gale o ntshwenya mohlapologo ba ke nyaka ngaka moremi tleng thuše ba lwetse jo botse mo mmeleng wa ka ke gale ke tlhokola bolwetse bo ke bona bonnoši bo go tshwenyang ba mohlapologo ya bolela dilo ka moka kgaetšedi ke na le HIV gape se ka bolela malwetse ya gago nne o tshwenya ke malwetse o tshwenya ke malwetse o hloka thušo go ngaka e go thuše ka mokgwa e ka kgonang mo gongwe o boleletša ka gae di-status tša gago se ka di bolela mo moyeng
bolela tše e leng gore kgaetšedi yaka di no ba di go tshwenya mola le mola ka gae go se robale ona malwetši a mangao nxa yeng ba thieletše re kgopela then nna ka tseba rua le ka ngaka ke tlo bona gore ke bereka jwang akere ke tše eya o ka bolela mo kgaetšedi yaka ke tshwenya ke mohlapologo tla ke ya wa fiša ka mofase ke tea ke pene nngwe e ba ba ka kudu kore ke toba ke sa ke jula ke re ke a maretong morutantsho o sa tswe ke tša nako e telele yane ke a kgafetša morutantsho o tswe ka bonnyane ka ke galo ntshwenya sentse ke thoma go ba le ngwana wa mathomo ke gona go thoma ke thoma ke re ke a reboa ke gone ka go thoma ka kwa moruto ka ya sepetlele bampha dipilisi a go diega sele bankiša dingakeng a go diega sele ke ga 2017 go fisa le nnoso o dula le mang ka gae ke dula le bana ba ba ntatelang ga rena batswadi ba se le a tswa lekudi la gage ba re visite denrere ke lone ke gona kwa gae ko itlhabaneng ka nako e ba ga bo papa ba le bitša ne ke nyaka go kwešiša se sengwe nako papa a leraka ba ga bo papa be ba le kae ba le ga o bona because ba dula mathibeng ye ba le ga o bona ba tsebile gore papa go lena o lerakile ba tsebile because a ba šala ba tlo re beka le lekhu ba tlile ka kwa ga mokgekolo magola rena ba tlo botša mokgekolo gore mogala je re hlokofetse ke nyaka go tseba gore ka nako ba papa go lena fetša go leraka a se ba robala ba ga bo papa ba dirile eng a se nka ba dia selo se nka ba bolela selo mara ba tsebile because le ba gone o tloga ya ka gabo a tloga kwa ga ya ga gabo papa o leraka ka gare ga motse o o agileng ke mmago lena o beanyetse mmago lena ba nyalelang ka ketore ke sekgowa cause a ba nyale ba fela o saena fela kore re fana ka fane ka kwa papa gantšana dilo tša lena di ka se loke kgaitšedi yaka the general wa bona setšo sa sega ga borena o ka se no tloga mo o na le mosadi ya gago wa tsamaya wa re wa go saena and then wa re go fetša go saena wa bo wa tšhentšha le bana difane wa bitša bana ka difane tša kowe a se yona ntho eo a re reng ge re ratana re seke ra jagelana go ya go saena gore re tle re kgone go shera tše re neng le tšona lenyalo la segaga borena ga re le disepedišeng go ya ka tsela ya maleba ka mokgwa go nyakegang ka gona potšišo ya ka ke gore ka nako ba ya go saena ke mang be e le hlatse ya go tšwa ga gabo mme ke mang be e le hlatse ya go tšwa ga gabo tate gobane ge re ya go nyala kua home affairs re ya go saena go nyakega hlatse tše pedi tša go hlatsela lenyalo le batho ba le boning e le dihlatse tše pedi tše ba ga mammang ba ba išitše magadi a amogela ke ba ga mammang ntle le dihlatse mola home affairs a go nore o ka saena so ke dipotšiša gore manyalo a batho ba felang ba bolela ba rena re tšwa go saena re jagetše eng ye e leng gore e re gapeletša gore re saene o ka re lerato la matšetši a lešetše le le mola tabeng ya gore re saene ene re lebeletše dithoto re swanetše re nyale gabotse ka segaga borena gobane dilo tša go swana le tše ke tše dingwe di hlollelang batho gore medimo e ba furalele ba feleletše ba robala e se nako ke tše dingwe di hlollelang batho gore ka gare ga malapa a bona go be le ditlhakatlhakano tše dintšhi wankwa sese lenyalo le swanetše le be gona ba ga borena a re gopoleng gore ge re nyala re gahlantšha medimo ya borena re nyala re ria gore batswadi ba ga borena ba tsebe gore semmušo re a dula go nne le mmagore o agile motse papago o morakile o ra re papago nke ba sa phela mmago nke ba sa dule ka kulapelele mara ka mo swere merit certificate ye re nlapalela le yena ke la gage mara ba genu ba ga bo mmago ga ba ja selo ene dilo tša go swana le tše morota di a diragala bontšhi baswa ba ga borena ba buale ba ikitimela kudu nto eo motho a lebetse gore nto ke e saenang ka morago gore ke tle go batsa go bonolo morota go nore le golle ko saena ebile o tle o swere a merit certificate mara tsamaya gore ke ya gore ya divorce ba bangwe ba ne ba lata 3 years ba le ka gare ga divorce e gana go fela mara pampirela ba iswering ba e dirile ka letšatši ka di-seconds ba šhe ba iswere e le matsogong a bona mara gore e tletšo mo matsogong a bona re tlo bina ka o tole le tee o mongwe a ba hirele o mongwe gore batho ba mmolae o mongwe a ba sepelele o mongwe ngaka gore batho ba mmolae o mongwe a ba feleletše e le gore o rapediša motho gore motho o mongwe a robala so taba ya gore re kitimele go saena e ne ditlamorago batho ba bantši ba e rata mara ditlamorago tša gona morota
a di bose gobane ge e šetse e thomile divorce le bana ka mogare ga lapa ba phatlalla so mama gago o rile phoso ya mathomo gore a saenele papago a se a nyalwa ya bobediši ba bo papa ge ba e tla go kgopela mama go kua go ne se ba se ntšhitšeng sa tšhelete ye a ka bona se a kere se ga borena se re go ne tšhelete a legare a ba e ntšha a se nka ba ntlhalosetse se because ke be ke sana le seanyana ke se kgausi le bona nako tseo jwale mpotse mo sesine wena o bitša ka fane ya bo step father go jwale ke bitša ka yona eng ba geno ba bommago ba reng a ba bole sele o tsamaya o nnoši mo gone jwale tsamone ngwana ka mamogolo mare se wa mamogolo thwitse wa mo feta wa mpheta yena ko mogolo mo alright ke tlo mmotšiša potšišo nngwe mo mamago o robetse ya bolokelwa ka kua ko e tlhabaneng ba geno ba bommago ba rileng ge mmago a ya go bolokela ka kua awa a se nka ba bolela seo mara go ne nto ngwe morota ke ikwešiše family ya bommago o kgaetšedi a ke kwešiše gore dilo tša go swana le tše ba di dumela ba di amogela jwang no a ke di kwešiše mohlho mongwe ausi a ke tsebe a ka no ba sena tshedimošo nngwe e ka bang itseng e le gore mohlho mongwe e ka feletša e re thuša kae ee ka lebaka la gore nto mathomo morota segabe re na se dumele gore mosadi a boloke monna a se a monyala segabe re na se dumele gore mosadi a ye go roulela monna wa gage go se gwa tswa tšhelete ya legare ya go mokera so segabe re na se dumele gore mosadi wa seng a nyalwa a ye go bolokela ka lapeng o ka direga eng le 45 years ge monna thoma robala ba bo mosadi ba thomo emiša tlho gore ye a ka se dule matraseng e no ba jwalo tlale ke tiputiša gore bana ba gone jale ba tšhentšitše fane mma go bona o robetše papa go bona o robetše mohlomongwe ke botšiša ausi le gotše jwang ka geno mohlomongwe pele ga ge mama ka kopana le papa le be le jwang maemo a lena ebile a ma jwang wa di be re phela gabotse before mama pa kopana le papa kgotsa di fo ba gabotse re phela le magolo a rena le be le sena go sokola dijo le sena botata le sena selo awa re sa sokole go ja kgaetšedi yaka wa le thabela lapa le le leng go lona gone jwale ke a le thabela cause a ke kwešiše se le nna fo bona re dutse ka gore batswadi ba rena ba re šike ko gare ga lona thank you alright nta mathomo morota ba dutse ka gare ga lapa le mogala bo a beng a sa banyake go lona o robetse a sa banyake ka gare ga lona re bolela motho a robetseng a sa banyake a banyala ba ile a robetse o robetse a sa banyake mma go bona o robetse a se a nyalwa bana ba ba bitša ka fane bo mogalabe ba se banyalwa tene ba ka gare ga lapa leo a go bontšhe gore mo gongwe mma go bana ba batla mohlabiša ene gantši ge dilo di šetse di diragetše di le so ke fela ke advisa bana gore ka ge mmago lena šetse a boloketšwe bogadi mohlabišeng badimo ba tsebeng gore mmago lena o kae gobane se seng se santšeng motho a se tsebe morota ge nka robala ke swere motho ka pelo ke rea ke monyake tšatšile ka lehu ka gae ka go lebaka la go tseba nnete gore ka setšo monna gane mosadi ke ne kwešišwa gore ba ga botate ba ka se re motho o ne mosadi ba tseba gore mosadi wa ba monyala that's why ke sa kwešiše taba ya gore se se gare a bantšha selo ba le go tlile jwang gore ba no re motho o ne mosadi mara ba tseba gore a ba monyala gape ba ga moremi ba ka seega morota ba tseba gore moremi o dula le morota mara ke boyfriend and girlfriend mara ja batho ba bagolo gape sa le gona nto go sane di boyfriend and girlfriend ja batho ba bagolo ba ba ne mo 56 57 to 60 years mara ga ba nyake go nyalana ba le dula ka moka mara ba nyake go nyalana and batho ba bitswang so lenga o se wa nyala go le papadi le ria dilo tše di riang ke girlfriend le mang le boyfriend
so nka se re ke hlokofetše ba lata girlfriend ka ba re no aowa monna re kgopela o tlo boloke ka kua gomme ra sentšhe selo gore re le family ya boba e ignorant a ba hlokomele family ya bomama be se ya swanela go dumela dilo tša go swana le tše gobane ka morago ga gore motho a tle a boloke monna bontši ba batho ba nyalelwa boimeng kry ga ba nyala ba bogadi ba sa tlo ba sa banyaka ge ba nyala ba bogadi ba sa tlo ba sa ba thuša ka selo ene lapa le santse le bereke ke la kua bogadi rena bana ba bantšhi kudu ba llang gore wa tseba lenyalo la mme re le riile boima lenyalo la tate re le riile boima ba botate a banya ko re thuša ka selo ke be ke sa nyako o tseba gona mo gore ba botate gone jwale ke karolo ye feng e ba e bapalang ka mogare ga lapa la bolena gaetšedi awa gona ntebe riao ba sa ba go moka lehwile ga mong e nnosi awa gone ya tlang a re cheka re gore re šetse jwang ba re jang awa lena le phela ka eng le bo phela ka sa se ja bona ba baka le monnyane wa gešo ka gene ko ene mo mathomo o ne le bana ba bakae ba bešo ba sale ba goma ka lehula mmago lena ba gona kgauswi le lena goba ba gole le lena ba mmala ga ala segolo ka mogomere gaetšedi ge mama wa bolokwane ke kgopela go no botšha mo ganyane le hlabileng a senka ba hlaba sena papa a le yena senka ba hlaba sena ka lekhula mmago ba bommago ba dumetše a sanka ba dula fase le ba bomogala bola gore mmago a bolokele ka kua ba tseba ba se ba mohlabiša bona ba dutse fase cause o ba le ka kwa ka mokgekolo ba gana ya ditlhabaneng cause ba ga bomonne ba sa ba batla gore ba tle ba aketse ke gona go ntšha tšhalete ka bona etse ba se ka ba ya kua ka ro lebile ba ile go lla bobedi mohuleng ka lehlabi le sontaga mma ke ga ba motšea la bobedi ya ditlhabaneng na re šala ke ya ka morago alright mama go bolaile ke ba ba fo ba ja yena ke sa tsebo ba ba swere ke stroke ka re ba se tša a se ka ba sepela sa kgone sepela ga bona a tlo go felela sepetlele alright a gona bothata gaetšedi aka re tla le thuša mara ka gare ga thušo e ke tlong go le thuša ke kgopela ba ga bommago ke kgopela ba kua ga ga botate maekarabelwa gore ba ga botate le ba ga bomme ba tlekene rena bua le ka ge re bereka mo re tla bona re bereka jwang ka lebaka la gore go ne dilo tše dingwe e leng gore di hloka go lokišiwa ene go lokišiweng ka tšona go nyakaga ye e bitswang nnete o ka se di lokiše nnete e se gona no o ka se di lokiše nnete o e tlogela morago monno ba reng ke nnete santse a re etelele pele then ge re ka mešala morago a re eteletše pele ka nnete lo tša rena di tlo sepela gabotse mmago ko mogolo o swanetše gore ga a bolokwa a hlabelwe pudi ya thetho swanetše go kry-a kgomo ya gage ya kobo swanetše kore lekolota lenyalo lekolota mmago kgomo tše pedi le pudi lekolota papa go kgomo tše pedi le pudi so dilo tše ka makana ga tšona a lebereke dilo di tswaletše dilo tša lena a di loke ene nto go iriang gore lo tša lena di seke di a loka re ka blama boloi medimo wa bolena a se bana batho bale mamago o belege ke monna le mosadi we e leng gore ga a tlo dumela gore dilo tša go swana le tše di riagetšeng di diragale wa nkwešiša so family ya ga bo mama ya hlokagala family ya bo papa ya hlokagala so wena ke tlo go thuša ka mokgong ka kgonang ka gona and then mo go nyakegang ba sekgowa ke tlo go lebantšha le motho o moraete santseng a go thuše ka tše dintša go sepela le malwetse ya sekgowa ke le gare le nna ke go thuša ka setšo sa segagabo rena gore re seke ra distepa treatment godimo ga mmele wa gago so dilo tša gago di santse di loke di ba gabotse o kgone go ba le bophelo bo boraete akere malwetse ya go a thekang se se ya fole gobane ge go ka sepela wena ka kua lapeng la geno go tlo gogiwa boima thušo wa e hloka ene ke ne nneta gore thušo e be e tloga e hloka le ke batho ba geno ba ga bo mmago le ba ga bo papago
gobane ba ga bopapa ba ka se le tlogele ka mola ka lehu le fitla le lekgono ba sa tle go le checka le jang lapa lela le hlokometse jwang go le dilo tše dingwe moruta di a diragala ene di diragalla bana ba ba robaletseng ke batswadi nte se se a e bolelang e gona malapeng a mantši ba ikwešiše ngwana o kgona go roballa ke batswadi ba tle ka lehu ba tle ba bue ka ditlhobolo e be gona ba speech a ba foune ba butšharo ngwana uang a ba foune ba nyaka go tseba gore motso le šetšeng ka gare ga ona le dutše gabotse na ba no tswa ba tsamaya jwale go a hlokagala gore re ye go boledišana le difamily re ko gore na tše se se ya re botšang ke nnete na mara ge re ka kry-a e le nnete difamily tše pedi tše di tla be di ne molato ka lebaka la gore ba ka se tlogele bana ba nnoši ka gare ga motse gona mma go bona motse wa dutšeng gona badimo ba gabo ba tseba buang gore o kae gobane motse ola santse o tlo o begiwe ene ge o begiwa ba gabo mma ge santse ba be ba le gona so gore gore mmagoo ka sega gabo rena ge e le gore ke thereso a bantšha sele o boloketše nageng ene bana ba dutše nageng ene dilo tša bana ba di ka se loke medimo wa bo bona ya gabo mma go bona ka rene maatla e le kgole le bona so bana ba santse ba lokišetšo dilo gabotse ge ba ya ka mola ba ye ba lokilwe ge go kgonagala ge e le gore ke nnete ba le rata lapa lela ba banyala ba kgone go ba thia le maina jale ba ile fela medimo wa lapa lela e ba tsebe le theilwe maina kako le thieletšwe maina buang le selanyalo fa wa ke wa komeng na mpitsa re ba ndole tšera ga ja tata o ile ka kua o ne mengwage me kae sese ke sa gopola ke gale ka re ke re grade 6 ke re grade 6 o ne mengwage me kae no ne le 30 o na le 30 okay o kgonne o tsena sekolo wa fetše ke tsene mare ke paletse matric o paletse matric ngwana geno wa go latelang o ka yena o gona o tsene sekolo le ena a fetše o tlogetse ka grade 11 o wa mo latelang yena o kae o re grade 8 o na le stress ene stress cause ga ke phela gabotse a o phela gabotse ne o na le problem ya go haka prof a bolela wa mo koro wa haka taba tša go a diphutholo gabotse ya wa tseba morutane ke nyaka go lokiša se sengwe mo ba ga bosesi ba santse ba tla ba re thuše gore bophelo ba sesi bo tle boloke bo be gabotse ngwana wa ba jwang kwa ka gae o hloka molwetse o hloka ba gabo gore ba mo fe thušo ene go bontšha gore moruta batswadi ba bana ba hlaba le bona ge ba robala ga ba hlabela selo gobane go na le diphoofolo tše di hlabiwang go motho a hlabileng ge motho a hlabileng le wa seng a hlaba a ba boloke go swana kudu ge re ya molatabeng ya diphoofolo go hlabiwa so ke mathata a mantši family tše santšeng di tle di a lokiše di le tše pedi ene o ka hwetša gore ka gare ga family tše a go nekwano o ka hwetša go se nekwano bana ba ka se dule ba nnošiso ntle le gore ba tla ba hlolwe go ne le kwano a go kgonagale moruta mara nna ke a gatelela ke sa bušeletša wa tseba ntho e moruta ya go no rata go saena ne tšatši le lengwe ngwana o tlo saena le monna a hlokofala monna a gapeletša go mmoloka ene ba gabo ba serie selo gobane molao wa lefase le o re batho ba ba saenile monna a mo tšeago mmoloka mo yena a nyakang ene o tla ba khomotse o tla ba palela ko go bolela ene ba gabo mosadi o ba se dire selo
ba ya mayama ka mogo ba nyaka monno a balata ka dilloyara a tšea mosadi wa mmoloka se a monyala a se a ntšha le ranta ka lebaka la ge mosadi ka boyena a nyakile go saena o monna o nyetše ke ra wa nyala o saenne le mosadi o tlo go tšeago go boloka mo yena a nyakang ene ba geno monna ba se rie selo ba se bolele selo ba re ge ba bolela mosadi wa re monno kwaka ebile ke le riela protection order a ke leng yake le funeraleng ya gage ene wa setle selo molao wa dumela ke molao o re motho o ke mosadi wa gago so dilo tše dingwe ge re di dira morota re swantse re lebelele gore re dira eng dilo tše dingwe ge re di dira re swanetse re lebelele gore re dira eng o lebelele le ge monna a ka robala mo gongwe o se wa saena re kgona go go riela certificate ka lebaka la gore re tšešang lengwalo le la magadi bitšang ba ga bo monna ba babedi ba tle ba tlatse le gore ke nnete mothoki o be a nyetše then ra se dira mara se sa gore a go a nyalano ba tseba ga botse ba molao gore ge e le gore a batho ba mo gongwe ba rile nto ka kgoneng mosadi o nyaka go ropa re motho ba nyetše ge re ya go bitša family ya bo monna e ka setle so ge e le gore lena le rile lelo tše le ba babedi le le rumong gone batho ba ba no dulang rumong e le ba babedi sa ge ba tsoga ba ya go nyalana motswadi o no makala a ekwa ba re ngwana gage kwa ga moremi mara seng ka bona moremi ka ga gage a tsebe le gore ga bo moremi ke kae a tsebe le mogala bo moteng wa ga moremi mara ngwana gage o change fane gore ke moremi ka nako mosadi o dula kae o tswa kua Botswana then o tlo robala le mo a fetse robala re no nna monna ka ke a motšea ba le nna wa ka ko motshuma then ke mmoloka ka tsela e nna ke nyakang ba geno ba tla re ba bolela le monna o ne nto ba tlo e dirang so batho ba swanetse ba tsebe gore marriage certificate o bohlokwa go batho ba ba nyalaneng batho ba e leng gore batho ba tswa lenyalong la bona batho ba e leng gore ba tswa lenyalong la bona ene le gona lenyalo la go felelela morota se ngore o ntšhetše mosadi magadi o feleletse gore wa go saena o jagetše kae wa re santse re jagele kua Home Affairs nyala o fetse ntšha dikgomo ka moka o fetse o tšee mosadi gore kowa ka gore go bitša bana ka fane ye ba mmola go marriage certificate bana ba gago ba tseba re ge ba etswa mola ba re ke moremi ba be moremi ba ba feleletšeng ka gore dilo tše dingwe di ne di tla morago go njo le šidi di tla morago šidi ngwana šu o a bajwa o bitša ka fane o thieletšwe maina mage ga a nyalo mage o robetše ba mmoloketše ko gaga bo mogalabe mage ga a nyalwa ga a hlabelwa selo ge o a ka re wa nyalwa le kgono ke re mage ga a nyalwa a ba ka se nyalele ka kulapelele santse a o nyalela gaga bo mmage mara mmage o boloketšwe kae bogadi bo bofe bo e leng gore a bo a felelela so batho ba swanetse ba tsebe gore ge re bolela ka lenyalo re bolela ka mohlobolo re bolela ka mohlobolo kgomo ga ewe dipudi diwe then re nyetše medimo wa borena e kopane di-family di kopane di a tseba gore nna ke mokgonyana ga mang ke lenyalo leo nna ke mokgonyana ga mang le ge nka robala moruta mosadi ya ka ge e le gore o nyaka tšhelete tšaka ka no tla le senepe sela sa lenyalo sa lešira a no fitlha court wa re magistrate nna ke nyetše bohlatse šibu wa ikušiša bohlatse šibu family ya bo monna e phege family ya gešo ga e phege ke nyetše bohlatse šibu destroy tšaka šidi tšona ke bohlatse ba go felelela ntho eo mara ya gore re le rumong re le ba babedi re emelele nna le wena ke bitše tšhomi o la bitše tšhomi re tsamaye re yo maface re o saena e ne bokotsi bo bongwe bo bogolo kudu moruta ene bokotsi ba gona re bo bona ka lehu nne batho ba ba bolokilweng e se ditsotsi mare ba bolokilwe ka maphodisa ka letšatši la dikhu la bona divene be di le ka mo thukwe tše ding di le ka thukwe di le ka go namola ntwa ka mo bosenyi bo tšwela pele bo ba gona ka lebaka lang ka lebaka la dilo tše rena batho re di dirang ka bong o lebelele go ne ntongwe moruta ke tlo go fa yona ne o lebelele batho ba bantši ba go bereka ka molao boramolao ba bantši a ba kitimele go saena before monna a saena a consulte lawyera a e botšiša gore na ke tšea magato a makaone na because nako ngwe re le batho re tsena ka gare ga dilo tše re sa di kwešišing motho o no ketima re ko saena a sa kwešiše le gore ntwa e saenang o saenela eng
batho santse ba tlhokomele basadi ba shetse le dikoloto tša banna motho o nyalane le wena o tsene ka ra dikoloto o tšhabile o tsere o kae wena o shetse le tšona so taba e ya go no saena batheeletše le babogedi ba swanetše ba itsebe gore ne bokotsi mara go tšwa go bona gore maele ba tšea go tšwa go bona gore maele ga ba tšee mara ka le lengwe la matšatši mantšwa re a bolela mo sealemoyeng se sa mo SK o tlo kwa ba gopotše go na le lekhu ba dutše ka morago basadi ge ba apeile ba re batho ba nkebe ba kwele mantšo a re jagele go saena re a nyala re a fetša ra saena monna ga nyaka go tlogela le go swere yona marriage certificate o tlo go tlogela a go tlogela go nyetse o feditše o kgone go dula mo le o tipitše ka fane ya gabo and then dilo di fele di be gabotse ga itše diaka ke tlo go thuša ngwanešo akere ke tlo go thuša bothata ba gago ngwanešo bo no nyaka gore mmele wa gago o alafiwe ene gore mmele wa gago o alafiwe ke tlo gapeletša go tšea matšatši a mararo ke dule le wena kua gae ke go lekole ka setšo sa segagabe rena ba go lekole ba kereke ba sekgowa le bona ba tle ba go lekole re bone gore re dila le bolwetši bo bo jwang mo godimo ga gago se ke tlong go se kgopela ke tumelelo ya gore ba geno ba tla ba nsaenele consent form ya go bontšha gore wa go dula ga moremi o a go alafiwa matšatši a mararo goba a mahlano ka morago ga matšatši a mahlano ba geno ba swanetše ba tle kua gae ba tle ba bone gore ngwana wa bona go netšwelwa pele na ke dumo tseba se sengwe prof ya se mo godimo ga itlhotlho tše ka moka o tsamayang ka gare ga tšona ke mang motho o bolelang le yena ke bolela go le yena ya mohlomong mo godimo ga dilo tše di go tshwenyang a ke re motho o na le go no jega mo kgopolong wa ikhwetša a nagana sela le sela mohlomong a tlela ke dikgopolo tše di šele o bolelele mang ge o ne mathata like o shera le mang ke fa share le ngwane ya go share ntatela gone mongwe go tsoma mogolo ba gole ngwane ya geno yena o kgona go ka go thuša o strong mo e leng gore o kgona go ka kgotlelela tšeo mmotša go tšona goba o lla le wene o bona o ka re o amega jwang goba o amegile jwang o ba le stress cause go tša re nka ba re bolwetši jo bo mo go nna cause ka mokgwa ke kwa go ba bolena o feel pain engwe mo le mennyane o na le mengwaga mekae o na le 20 o tle o ikhwetše e le gore ge a e ba le stress go na le tšeo ne go di homolela wa di swara o le tee goba mohlomong o ne mmotša tšona ka moka wa mo tšholela tšona ka moka ke fo kgwetša ke homolela mme kere nka ba re difogwa go ga swana go nna nke ke iphelela kgotsa ke kgone go ria selo ke se ba nruthiletša meetse tšatši lengwe go ba kaonane tšatši lengwe fo thoma go na le o kileng wa mollela wa leloko mangwane wa tseba eo ke ana tlhoka mmotsa re a o reng le nna a tsero a reng kgotsa ke gale ba phela le nna ba re ba thuša ka mo ba nkiša mo go pala bothata gore ba dula kgole le nna ya Shidiwa prof moki the general go nyakega thušo go nyakega thušo ene go nyakega gore batswadi ba ba amanang le ngwanong ke bolela ka ba ga bomme le ba ga botate ba tšee maekarabelo go tšea maekarabelo the general Morota a se gore swantse motho a tšee maekarabelo ka letšatši la lekhu fela a re sken ra gahlana ka lekhu tšatši le lengwe re gahlaneng ka gore molwetši o a baiwa gomme re thušaneng molwetši go alafišana re no kgobokana ka mola gae re bitšane go swana le ge ba re motho o robetše gante rena ga ratlela motho a robetšeng re tlile go tsoša molwetši ka lebaka la gore nako nngwe difamily di gahla ke go kgobokana ka gae ge ba re a wa o robetše mara ge re re molwetši šwena ba no fela ba re o tsoga jwang wa jwang a wa o tla fola le dutše kua kgole mo gongwe wa bona batho ba bagolo ge ba le gona ba gahlane ba kgona go fana maele a bogolo and then a se gantši molwetši a ka pala ge difamily tše pedi di thekgana molwetši a re thelele re lekile
bonkwa kore re lekile le rena re bona gore a wa re lekile go padile ka lebaka la gore moruta lekhu le bohloko ene nto go makatša ka gare ga lapa o kry-ile gore se se o phela boima so mogongwe le dijo a ba natso mara ga go ka tlhaga lekhu ka mola dijo di otla ka divene dijo di otla di le tše dintšhi mara motho wa ba yo mmele o nyaka dijo mara dijo di palela ko go tla go yena se se ka geno le magare ba makae a bararo o ka mokana ga lena le magarebe ya go ne problem mo prof Mm. ya go ne problem ke tshoga gore batho ba situation ba leng ka gare ga yona ba ka tla ba feletša ba amega ka gare ga bophelo bo e sego bjona ba re ba leka go ka diphediša a se ntho le ile nna ikhwetša le ka gare ga yona a sankaree wa mo kwešiša marora gore go tla re foteneelela ka bana ke a bona the general o bolela gore ka le lengwe la matšatši o ka ikhwetša o dula le monna o sa morate o no ba o šitše o lebeletše gore mo gongwe monna wa modimo o a go thega o reka dijo ka gae o kgona go sapota bana wa ikwešiša ka lebaka la goreng sese bophelo bo bongwe a re tsene ka go rata re tsena ka baka la seemo ge se thatafa se a thatafa ene mo bophelong kgaetšedi yaka ke tlo go botša nto ngwene ge e le gore o ile wa dira phoso e o ileng wa e dira o e dirile ke phoso e ka se fetoge se segolo ko gore ke re ya maele o lemoše ba bangwe gore suka la phoso le o le gatileng o mongwe le yena se ka tla le gata wa ikwešiša story sa gago se kweša bohloko kudu a sebe wa teketla ka boswa ba gago wa ikwešiša a sebe wa teketla ka boswa ba gago ke mo prof wa bontšhang ga botsore go nyakega nnete fela ke mo ke nyakang go mmotša gona the general gore go nyakega nnete fela ene ntongwe ke nyakang go lemoša sesi ka yona ko gore a se ka te stressa ka malwetši a leng mo go yena bolwetši bo alafiwa ra bo bia madulong a gona sesi ke tlo go botša ntongwe ne ke bereka ka balwetši o tlo fola kgaetšedi yaka nto golo mo go wena e ne ba go no followa treatment ga botse o tlo fola o tlo pick up o tlo ba ga botse o nkwešiša o sa le moswa kgaetšedi yaka o sa kgona gore o ka tla wa bereka bolwetši bo bo leng mo go wena bo go tlišitšeng mo ge bo ka no ema a kere a mangwe malwetši ona re tlo no phela ka ona a kere mara se segolo ko gore fola mo e leng gore go ba ba gona o kgone go bereka o berekele bana ke duma gore o tsoše lapa la mmago ke duma ba go kwa o bolela so wa sega mo bophelong ka o bona motho a le ka gare ga mathata o se ka mosega a o tsebela go sasa letšatši ge le hlaba gore le tla hlaba le jwang modimo a ka no rianto nngwe a araba gona mo bošegong wa re go o tsoga wa kry-a yena motho ola bo mosega a beng a bolela bolwetši bo wa kry-a bole godimo ga mmele wa gago wa ikwešiša go tlo le o ka kgaikedi yaka salo monnyane o tlile diatleng tša batho ba ba right nnete nto kgolo e santšeng o e dire o swantse o latele melao ye re tlong go go fa yona o latele ditaelo tše re tlong go go fa tšona o tlo phela modimo o sa go beetše bophelo modimo o sa go beetše bophelo ene santse o tsoše lapa la mmago o fila jwang go o no ba o lebeletše lapa la geno so o tsoga o no lebelela lapa lela la geno so bolela le nna ke file ga botse kgotsa go na motlhokomedi ka moka ba lebetse nna tshwanetse gore ke nna ke be nna ke le tlhokomelago fela a ke kgone gore ya sebe ba ga bo mama ba kae ba gona ba go thuša mamogolo ka o tekena a re tlhokomeding ra e tšwa go gole wa re rekela bopi re reka tše ka moka ka o tee fela o ne go tsoga o ne go lebelela lapa la mamago o fetša go le lebelela o kwa bohloko o phase goba o rapele o botše modimo dillo tša gago wa e dira ntho eo ke ria mara o arabiwe ke ria marako ke arabe wa phasa go bo wa rapela ke a jiria ka mo ke arabe o ne gore ke rapele ne last ke fore ke a opela then ka ke phagama ka go tšele gore
ke a rapela ke a kwešiša gore ke tsene jang ke sa kwešiša gore go fitlhile jang ke te recorda ke re ke a opela tena ke phagagwetsele gore ke busy ke a rapela ga ke se re ke fitlhile jang moo o ne go tšea di-story tša go swana le tšeo di botseng mmamogolo bophelo bo bo phelang bo boima ba go godiša lapa la mmago le bana ba gago le bana ba geno o sa bereki story se o ile wa se tšea wa se fa o mongwe wa ka gae a se nka ka fa motho sone story se gobaneng gore ba dula go le rena ba le bone ba tla ka go le galo go tšaiša o na le founu sese ba na le difounu a lebolele ka difounu e re mtshepile ga botse ke ena a majula wa o network a re o dula ka ithabeng ka ko ke ene re re tseba gore ke ena re tlhokometšego mmangwane ene dule pa ke sefatona ko engwe le ene re wa founu a itsele o na le bana ba bakae ba babedi bo papa go bana ba sa le gona go gona ke go teng o sa ke papa bana ba ka moka tlhokometse le bana ba gago ba tlhokometse le sale ka moka ke na tsoga o nthega nkiša le mo papa a sa tsura re ene ga gona bothata gaetšedi yaka malefo thuša sesi mo o kgopela go no jika molano metsi wa boa magagešo go tlo loka ke kgopela auso go tlo loka ke tša bophelo re phela ka tsela ye re goga boima ka yona tsela ye batswadi ba bana ba e lego gore ke ba ga mogabe ba ga bo Lucia o phela ka tsela ye le be le sa tsebe le golle le tsebile se bohlokwa the general ko gore ba dira eng a na re motsošetša lešata go ba re ya mothega go ba re mmalla melato go ba re ya go mmotšiša re wa etaba tše di bolelwa radiong se segolo kore ditaba di tšwele re di kwele jwale ka ge re le ba bagolo re dira eng nna go tše ke di kweleng go ausi Lucia ke nyaka go ikemišetša go mo thuša le ge e le gore ka gare ga thušo go na le di-challenge mara ke nyako go ikemišetša go mo thuša modimo a ka se ntahle sello sa ngwana o a beng a rapela ge setšhala se tla go fihla mo meagong ya kgašo o re setšhaba batheeletše le babogedi nthušeng thušo e ka mokgwa e mentši o ka lala o thuša ngwana modimo ka thapelo go mo rapediša mo o leng gona go ka fetola se sengwe o ka tla wa mo thuša ka se sengwe se e leng gore mo gongwe o a bona gore batho ba mohuta gore ka thušana jwang lenanego le thietša ke batho ba bantši ntate Moruta ke bala mmogo le mangaka Sekgowa ba thieleditše wena modimo a go file go nako ya gore ka nako yeo thietše ngwano modimo o ra gore bereka le moremi le thušaneng ngaka setšwe moruti modimo o ra gore thušanang ngwana modimo ngwano a fole ga e tla mo radiong o tlile go setšhaba ene ga a lahlega o tlile go setšhaba se e leng gore se na le maekarabelo godimo ga seemo sa go swana le se ga e tšedi yaka le kae re gona mpatamela mo ga e tšedi yaka o tlile o fegeleditše sesi ke tlile ke felegeditše manyana nake nna ka leina ke nini o nini wa ga Moropa a o se nini o Lucia wa rereša go tšea diboletšeng o bolela nnete dilo tšea di boletseng o bolela dinnete cause ke nna e beng ke emaema le bona e be e le yena le mama a gage le magolo a rena
magolo a rena o be a tshwenya ke maoto a no tswa dibabo re mo sepediša dingaka le ena go sa lokesele go fitlhela mo e lego gore modimo wa mogopola ge modimo a mogopola ke sa re ke hlokometse gore mokgekolola o sepitše motlho mongwe mma go bona o tlo phomelela ba mpitša ka lebelo ba rao gape mmangwana go wa bajo ke tlogile ke ile ke tšo ba check-a ke fihle ke hwetša bele mmagwe o a bajo ke botiša dipotšišo mmangwane goreng o re maoto a gaga a baba maoto a baba o rawa ka mokgwa ke leng ka gona nke ba ka no tia meropa ka bine ke re aowa jalo ba tia meropa sejwang ke badimo ke eng o rago ka mokgwa e leng ka gona ba ile ba mpotsa gore ke gatile komoka ke feledile maatla ke tla gona mo kgose le nna ke ngwana bo bona mara nka senape ke tsena ka maatla go na le bo ausi ba gage ba ile gore ba swantse gore ba be gona ba mo hlokomele go diregile gore a be worse ge ba mpitša gape ke a dima ke fihla ke re aowe ba rawa gape motho o robetse fase jwale a go sa le go dira seo ke hirile koloi ka motse ka moisa tleliniking ge ke fihla tleliniking ba rawa motho wa gago a ne meetse a ne madi ge a le sore swantse re motere moise sepetlele ke nnete ba motere ba moisitse sepetlele ke tso mo saenela sepetlele ke tsere 2 days ke le gae ka letšatši la boraro ke ga ba mphounela ba re tla o tlo mmone ke ile kwa sepetlele ka fihla ka mmona ke mmona ba a sa nkgahle a gana dijo a sa je ba re a mo gapeletša awa o a gana ke re mara ka ne le manese le swantse no trya cause le nna ke re ke a namela go tla mo ke boela morago tšhelete everything ka sebe le yona and e bele ka nako tele tša di-covid ka moka ke a barela ke rawa a go ne taba ke tla no leka ke bone gore na ke tlotla ke boa ke mmona ke tšhikile ke boetse morago ka tšatši le latelago go ile mmamogolo le monyana nage ge ba fihla ba ile le gona ba fihla ba rawa motho o no nwa mageu fela gore re mo fe dipilisi swantse rane mageu ko mokano dipilisi ba tšhikile ge ba tšhika e be ile Friday Saturday ba mfounela ke ba sepetlele ge ba mfounela ba ndela ba re wa kgona go te tshwara na ke a botiša gore wa ile botiša gore ke a kgona go te tshwara ba rawa re be re nyako go botsa something ke rawa bolelang ke mosadi ke mogolo a se nna ngwana no mpotsang gore go diregeng ke ga ba mpotsa rawa e la mangwana a gore šile ke ba retse ka rawa ke kwele a gona malate ke tlo botsa ba relative ko moka ba kgone go bona gore ba dira jang ke nnete ke dirile seo se swanetšego gore ba kgone mo phuta ke ba founetse ke founetse mmamogolo wa ngwano ka founela mmamogolo a go mongwe ka ba ka founela le mmangwana ka ba botsa rawa go diregile so ba re ba hloka e ya ka tlang kwa sepetlele same day ke ga ba hira koloi ba ya sepetlele ke maka ba boa ge ba boa ke ga ba re botsa rawa re tšo lokiša lena le ka no boa ka mo lapeng go moka la bona gore le phutha mo le phuthang gona le tsebeng gore ko moka ka ona mokgola go padile ane bjale ka bona gore ke nnete nna ebe ke le mohlokomedi e le gore ke diša dinku fela dinku tša ka dia fela ke hlokometse ngwane ka mo hlokomela go tla mo e le gore bjale le nna ke swantse ke shift mo gae ge ke shifta mo gae go era re ke mo lahlile ke sepetse ge ke sepela ke tšotšea ngwaga ke se gona ge ke boa ke hwetša ngwane o la a gona ke a botsiša gore kae ba rawa ba bogadi jwa gago ba mo tšere ba mo hlokomela bana ba gabo ba mo šile a le 1 ke ga ba mo tšea monne a mo tšea moiša kwa ga gabo ke ga ke ba rela ke re la ba bona ba la ba iago gona ko ngwaga o ka se tloa fela le lebile leng cause kwa gono jala ke re ngwane ke yena beng ga hlokometse bana ba
kua ba ile nyaka dijo ba nyaka tša go hlapa ba nyaka ntho engwe le engwe ba se ba lebelela goreng motho a ba hlokometšeng le yena wa bajo ya ke nnete ngwaga wa fela ke no bona ngwana mafelelo ka December a tšwelela a sware diaparo a swara selo se itse goreng ore kwa ga mamogolo a go sa dulega ke moretše ka re wa mpona nna ke le boditše mara ka ra ke bereke ke dutše mara gore le bolaeng ke tlala nka se dumele se ke se jang le lena le swanetše gore le sije ge le sena bopi ka kwa gae tlang re tlo le tšhelela bopi le tlo kgona go ja ge le bona gore nka ra gona sešhipi sa go hlatswa tlang ka gae tlo le tšheletela sešhipi sa go hlatswa ge ke na le tšhalete mo ke na le go tšhalete ntsi le tlo kgona go bona gore motho o na le tšhalete a ka re direla 1 2 3 nka le rekela sešebo ka le nea lapeng awa ke nnete ge ba sena bopi bana ba ba kgona go tla ba tlo kgopela bopi ke a ba tšhelela problem ya ngwane ke one ga a shere taba le motho ane ke dula ke ba botsa ke re motho mo le mo mo lefase go na le di-problem mara le ka se di bone ane ge o di shara le motho mongwe a o laetse gore wa bajo jalo gone jale wa e bona gore ntho e ya mo gobatša cause a e shere le motho nna ke gona ke ausi ya gage le ga e le gore a ke ausi ya gage e le gore re bana ba motho ka ge re swalana ba swantse gore ge a fitlha kwa go nna ndela re sister gape nna ke na le problem solo le nna ke be ke tlo kgona go bona gore motho o na le problem mara ge nka mo fa maele a ka loka pele kgetsedi ge o šala o bontšha o bolela taba gore ga a sherele motho yena ke mmotšišitše o dumetše gore go jalo o sherele ngwana gape go na le dilo tše o thomang go ka di kwa ena a di tšweletša mo lehono ya okay o kwele eng ye e leng gore bo sa etsebe gore o shera le ngwana gabo di-problems ke ntho e le gore a ke tsebe cause ngwanela le yena ke motho e le gore a bolele wa gomola a ka se e kwetabe a fitlha re setse gape sister o bolela story se so o no fitlha kwa gae a fitlha o mmone gore motho ga botse o tlhotlhobana ga o mmotiša ra gona bothata mara nna ke a kgona go tloga ge ke na le problem ke a kgona go tloga kae ka fitlha ka re man nna le gona ka tsoga gabotse ke na le problem solo ke nyako ba relieved ke botsa bona ke ge bona ba e swere ke a tsare le yena e tlo mo swara gampe ge go le ntwe mpe ntshwe gampe le yena e tlo mo swara gampe a ka no e tšea mohlomongwe a e bušetša go motho e le gore o nkušitše bohloko motho ele o tlo kgona go dirang a ka boa go nna a kgopela tshwarelo ge ba ntho o intšhitše ka mistake jwale ga ba bolele le motho ke nyako gore kgaetšedi a kwešiše gore a se gore re a mosola ne re belego ka tsela tše di fapaneng go na le ka mokgwa motho le ena a leng ka gona ke kgopela gore sesi yeo o e amogele le wena mo moyeng wa gago o tepotse gore mohlomong ke ka mokgwa le bona ba leng ka gona ne ke rata ka mokgwa mohlomongwe o feletseng o bontšha se wena o na le go le sona ka bona bana ba o no amogela fela gore ke ka mokgwa ba leng ka gona re bopile ka tsela tše di fapaneng ke nyako go tsena mo tabeng ya lenyalo la mma go bona le tata go bona o tsebang go diragetšeng ga botsebotse nna mo go bona e ke e tsebang ke sale ke tseba gore ba re go na le go thiba sefero ke sale ke tseba gore ba thibile sefero go tšweleng pele ga bona ke go saene tse dingwe tsona a eng ka bolela maaka sefero sone se ile sa thibiwa o ke nyako boela mola go auso o tseba eng ka ngwana yo ga a sa gola go mmoneng bonnyane bja gagwe le go mmoneng ga jwa le mohlomong re lebeletse kgopolo ya gagwe go diregang bonnyaneng jwa gagwe ke mo tseba e le motho e le gore ke slow learner okay ane gone jalo ka mokgwa leng ka gona ke tlo re wa gola wa kgona go bona go naganela dilo pele cause wa kgona go hlokomela bana ba ile gore batswadi ba bona ba bašile a dire phoso gore ngwana a ka se kgone go dula a re nna ke sekolong a ke na seeta wa kgona go rekela ngwana uniform a ya sekolong
go na le gore motho re ka mmitša ra re mohlho mongwe o swarela thateng e le ka baka la maemo goba mohlho mongwe e le ka mokgwa e leng gore o belegwe a le ka gona maitemogelo a go a ile a go botša gore ke ka mokgwa a leng ka gona goba o belegwe a le jwalo go ya le ka kgopoloa ka nna o tshwarela thateng ke ka mokgwa a leng ka gona ga go sena selo se e leng mohlho mongwe se ka ba se mo gateletše yona nakong eo Kgaitsedi ke kgopela go gone go botšiša nto ngwe nnyane ge go lebelela go bitša mmago sesuri ge o lebelela lapa la mmangwane yago o bona bana ba mmangwane yago o bonang like o feela jwang like kore like le go swara jwang maitemogelo a go ke eng ka ke gore o bona eng sese wa tseba ke bolediša ke eng sese go ka mo lebelela ga a bolela go ne dilo tše dingwe go tla meyogo ya sepela a etswe ya rota e atla e boele morago e atla e boele morago motho la go betše ka gare ola wena as o le sesi wa mmamogolo o bonang like go lebeletše lapa le la mmangwane yago le bana ba mmangwane yago ka gare ga seemo se ba leng ka gare ga sona kgodišo ya bana ba godiša ke ngwana wo e lego gore le kgono ke molwetši mola o le modiši wa dinku tše di sepelang yona ga e ntshware gabotse le nna e yang khupiša ke a nagana gore le nna ompona gore yone e atla megokgo ye tšika e atle ya e nkhupiša ka kudu mo e le gore a ke tsebe gore ke swantse gore ke direng cause le nna gone jalo a ke bereke ge nkabe ke bereka ke be ke tlo katana gore ke bone gore ba phela jwang ka gore motho eo mona gore ke motho wa mohuta mang ke be ke tlo leka gore a recovery a kgone go gola a tseba gore le ga e le gore bohloko bo gona bo a fola ntho e mosorego a e thome ka ena le nna mo go nna itšekile ya go baba ke dipsio ba re di tletše ka sebabo ke lekile ka mokgong ka lekago le nna gore ke be ke fetse ke phumeletše ke kgona go ema ke emelela nna be ke sepele ka lepara ande ka kwešiša gore go era gore ntho ke le abela e ka se ke yana o tšwelela so o na le nako ka ya swere ke ntho ke go tsena gana mohlho mongwe ke nakwanana is about my 8 years ka moka a phela ka bolwetši bo ya kgose le gone jwale ga a emelela mo ebile ke fela ke re ba mofe metsi ke kwela bolela polelong wa re mohlapologo la o fihlile ke a kgopela gone gore ke no re emeli ka pela ke rela gore motheeletše gae a tsebe gore ntho e re bolelang ka yona a se joko mmogedi ka kua letlakaleng la mafaratlhatlha ka mola Facebook mola go DR Moremi ka gore re life a tsebe gore taba ye magagešwi gona ya diragana sesi wa bajwa o hloka thušo go nna le wena o le motheeletše o le mmogedi kgaetšedi yaka o sepetše ka leparashu le go le o tsogile go raya gore be ba nyakotše ya dinku le modiši wa tšona kgaetšedi ge wena o emelela lapa le la mmamogolo la mmangwane o nonnoši ba bagolo ba kae a ke no re family ya rena ga ena tlhokomelo ke se ke ka itšhaba cause ngwaneno o na le bo mmamogolo ba babedi le mmangwane mo one ko maka ke mamaka nka snape ke mo include too much cause yena a ka se tsene ba bangwe ba se ba ba tsena a ke re o swantse gore a tlo mothuši le gore bala ba dumela mmago le mmagona ke ba latelana jwang
ke bagekolo ba ile gore ba latelana bonkoko ba rena ba ntse lesole ba šielana magolo a ngwano le magolo a ba ntse lesole ba šielana a se taba ya mmangwane straight mmamogolo straight e tswa go itswa go bokoko bokoko wa tsa motho mongwe prof a ka thoma ka go leboga pelo ya ausong ke nyakono go leboga mo pele ga batho o ka no bo palela ke tse di go palelang mara bonnyane bo bo kgonneng go kgona go ka felegetša motho ke skete ke nnete nnete gona ke nyakone go leboga ka gore nna ke be ke itšeela gaufi go etša go nua le go šala o ne o bolela gore no motswadi ya gago a ka se tsene go na le baodi ba lebeletšeng ke be ke setse ke nyako go botša gore gane wena o tsena bjang motswadi ya go a palela ke go ka tsena mara jale le ga go le jale ke ikhwetse ke yagelela ke mantšu a ditebogo gore ke go leboge prof o bontšhitše mantšu a mang a o e leng gore o ile wa re no go na le batho ba o e leng gore ba ka thuša ausong ke nyako e dira kgoeletšo le go ba theeletše gore le wena bele ka motheeletše o ka thuša ausong o ka mo thuša ka mokgwa wena o ka go kgona ka gona o ka bolelele prof ba šia dinomoro tša bona letšatši ka letšatši sona seo prof a tlabeng a leka go ka thuša ka sona le wena o ka thuša ka tsokwana ke gone le motho e le gore ga a tsebe gore a ka tšea ngabea mara o na le ranta go ka re nka dira se ngwana bo re na a emelele go na le di-doctor tše e le gore di theeleditše go na le mangaka e le gore a theeleditše a re bona nka go kuketša gore go beng jalo e re o ka re ka swarišana manna e re o ka re ka swarišana ka gare ga maemo mohuto ka gore re mo se tsebe gore ka moso ke mang gona wena o tlo thušwa ke mang o palela ke go ka thuša ba bangwe o na le thušo mama nna ke ya go leboga ka nnete batheeletše nna ke no se tsebe lena go tšwa boteng bja pelo tša lena gore le duma go ka thuša ausio ka mokgwa mohuta mang a ke tsebe prof wa tseba batheeletši ba rena ka dikgokaganyong tša leago batho ba modimo ba lahlela mantšu a mabotse kgaetšedi yaka ke tlo le thuša a ke bona kgaetšedi mola ke molaele ke lebogile kudu go boledišana le wena nkore before spela o rata ge nka mo thuša ka eng kgaetšedi yaka nna nta mathomo e le gore nka e thabela gore mo thuši ka yona ke ga o ka moalafa bolwetse jo bo lego mo godimo ga gage gore le yena a kgone go sepela jwale ka motho mang le mang gobane go sepela o inamile o sa kgone go inamologa o no hla o robetse mosegare o sa tsebe gore pele ke kae morago ke mo kae a wa loka sa mathomo se e le gore o ka ntirela sona ke lona leo la gore o ka mo thuša bolwetse jo bo lego mo godimo ga gage a kgona go phuruluga le yena a tla kgona go bona gore lefaseng a se le kopana e sa le letelele ke leeto le letelele ka ntle le ga go ka tla go tshwenya motho mongwe a tsena ka tša gagwe mara ga e le modimo ke yena a tswang pele re tshepile yena ga re le moka ga gona ye mongwe e le gore re mo tshepile yena ga a tshepe modimo gore o tlo mo pholosa o tlo phela nka sa diše dinku tša mphelela ka moka ke swantse gore ke diše mara go beye nngwe e le gore e tlo ba le dikonyana ka morago re tle re kgone go tseba re ba le ditlogolo le ditlogolwana ka morago ge e ba ke a senya ke senya ke rialo re ya go leboga kgaetšedi yaka magagešo kgaetšedi ke ya go mo thuša nna ke a tseba gore le lena le tlo ba gona le tlo nthuša go mo thuša morota ke ya go dia kgoeletšo ke ya go bolela le banna ba gešo ke ya go bolela le bosesi o kgaetšedi swanetše a fole o swanetše a fole kgaetšedi a tlo sepela inamile kgaetšedi aka o tlo fola motho gore a fole ke ya go swana le wena ga a tswile ka gae a tlile mo a nyaka thušo o tlo fola aka ya
mara go mpontšha gore go ne nto e leng mo pelong e go tshwenyang e sa tswe lokologa sese o bolele o tshwenya keng a ke robale bošeng a ke robetse kare ke bone bomma ba le gone o jela temetlhe le metlhe ke robetse fopela ke molore mara a sa mpolaišisela ke tsebe o diagang a ke robale a o robale bošego ga gona gore nka robala ke sa nagana ka lehudu ya gago a ke kwešiše gore wae ke tla ba thuša o ne ba le ba ba malefo ke gopela go nore moruta pele se se ya tsamaya malefo a sa re batameletša balle ke gopela go foune kore go no founa batheeletši ba babedi ke gopela go foune batheeletši ba babedi ba fe sesi maele ba fe lapa le maele go ne wa setšenga le mogaleng ke gopela go foune batheeletši ba babedi maele 071 333 ba babedi fela 071 333 re hloka maele fa le no fang sesi maele le no fang ba gabo maele le no fang mohlomo le wa ka banga mo felegeditše fa maele go 071 333 re falo mathomo shu dumela School FM radio School FM teacher Angwe o ntse ba botse mohlompiri aga ke rolela ngaka ya rena Mr. Moremi Kefa thobela o boletse mantlo a mang a mabotse gapela ke sa tlo tla mo kgaetse di a rena ya wa re o na le dishepi tša go hlapa tše di kgonang go alafa malwetse ka go farologana thobela ntlha e nngwe ya bobedi wa bolela poleleng wa re stroke se tla ka ditsela tše ntši e ka ba go gatišiwa goba go newa tšhalete e berekilwe ntlha ya boraro wa tepolela e le wene Mr. Moremi wa re ke kgona go ithaopa go alafa molwetse ka ntle ga tšhelete thobela wa tse gore o ngaka ya mathome go bolela mantšu a mo SKFM aowa banna ke tloga ke leboga kudu banna re thušaneng re thuše setšhaba sa borena ke be ke re go batho ba gešo ka moka ba thaeletša le gore ba thaeditše ba tsebe gore ngaka tša sega borena tša sesotho di a bereka se metlamo duli tše di bolela go fa thobela ba tsebe ka nnete gore di a bereka o boletse ke wa swantšha ka naga ya China gore e kgona go ria dihlare tša sotho rena re tle re di reke ka mo nageng ya borena ke bolela tše di boletseng ko ene Mr. Moremi thobela jale ka gona batho ba borena a re kwešišeng hlare tša sega borena dingaka šedi mo ka re gore tshenyegile a re tšhabeleng go bona ke a leboga mohlompiri thobela ke lebogile kudu pa mantšu a mabotse thank you teacher Angwe la re bona mangaka a setšo a bereka ke thereso re swanetše re bereke mmereko setšhaba sa ga borena se fole a ke topo motheeletše School FM le kae leswika ke leswika Lukra aga maela nka fa go ausi wa ka ke gore ke a tseba gore ga e le go ngaka Moremi o a folile ke a leboga ka mantšu a mang a golofele a be le tshepo le tumelo ga botse go ya ka mokgwa mogalami wa bolelago o setša folile ausi wa ka thobela anke tata leswika ka re le ukrala re lebogile thank you ya ke lebogile kudu ntate Moruta ausi ke tlo mo thuša ke nyaka go bona a fodile a le gabotse maloba re bile le balli ba rena ba le rileng ra tshepiša gore re ya go ba thuša ba ka mola Phokwane ke swere kgatišo ye nngwe ya bona shi ya go bontšha gore ka morago ga gore ba tle mo ke a bereka mmereko ko o tshepišitšeng batho lenaneo le go le hlameng ke le hlametše gore ke phethe mmereko wa modimo ka mokgwa nthumileng le badimo ka gona kgatišo ya gona shi nna Robert Masehla ke dula ka mo motseng wa Phokwane ke na la spone ka malapeng ke motho e leng gore be re le mathateng ka malapeng so ka mpa go gaetšedi ba ka ba ile ba fetša ba fihlile go ntate Moremi ka kwa SKFM so ba kry-ile thušo moo ka dilo tše ntšhi tše beng re phela re rerelwa tsona ka malapeng re rerelwa ka boboloi re sa kwane re no qabano mongano ya kuwa mongano ya kuwa
so ba sa stereke ba kgone kry-a thuso moo so ba tlile ka dikoloi tša bona mahala no patela so ba tlile gore thuša gore nto ngwe le ngwe beng e direa ka molapeng e fela gona moo nka moleboga ka thuso ya thusitseng ka yona a tsele pele le yena thuso ba bangwe tsela le bona ba kry-e thuso go tswang le yona ke nna kgaje moimane ke jaaka moimane and then re ile ga ntate moremi maabane re ya go nyaka thuso ka gare re ntse re boletse le ena ka founu a re tlang ko nna re tle re bolele re kwe mathata le nna gore ke ya mogutama re ile wena ntate moremi maabane bosigo re tlo kopana le ena ka bolela tse tse tshwenyang ka molapeng a re tšhatša ga re le selo jaaka moka tse reng go motsa tela o ja mokotsi ntle le petro ntle le ka mokgoreng le bogane ba bona nka re le go ba bana a ka sora ka ona mokoki and then go tsene ga lena ka mogare ga lapa go se go tle go fetolele fela e tlebe pheko e be tharollo gore nna bana ba lapa leki re tle re shele re kwana malweng ya ba re pharang ka ona ka moka a tswe ka mogare ga lapa ko re tsempe ka moka tse dileng ka mogare ga lapa le legono go tlogela legono ka matlantate moreme le badimo ba gago di tle di lokologe ka mogare ga lapa le malwetse ka moka a fetogele fela ko re a tswe ka moka ka mogare ga lapa re tle re shele re kwana boabuti ba rena re bana ba motho ka moka re kwane re leboga ntate moremi ka mokgwa re diretseng ka gona ntse re jeka mo le magolo a ntse a nyaka mo dilo tse šoro tse di leng gona mo jarateng ka mo o neng o kwana mollo ka mo ntse le ba goditse mollo and then re oletse mollo rola mola ka moka le mollo la re godisa ka mola and then re seno gore go la mollo rola ka mola a ntse a epa ka mola mollo rola o bobela nkare go ne something ka mola sa o bidisa mollo rola o bamba so o dira so and then ga re ntse re potela ka mo gongwe ka mo morago ka mo re hwetse serunya sela nako re ntse re nyaka mo se se sona mare re santse re tle re ilo epa metsela a di boneng sene serunya sela se runtse mobo mongwe moka se sa runya ka ena nako ga ntse a le bisa re ke motho a re ntse re epa a re se bone tshwana le kae ke nna Boledi Christina ka mopokwane ga tšhe nna ke be ke theditše Sekhukhune FM and then ke theditše Sekhukhune FM ka kwa ntate moremi a bolela mo SK a re thuša batho ka mathata ka molapeng e lena le di-problems and then ke ge nna ke mo nyakišiša gore dinampa tša ganka di kry-a jwang and ka mo founela ke nyaka go kwa information gore go diragala eng a re botsa gore le kgone o tlo romela batho ka moga borena ba šomišana le bona a tle a re thuše ba tle ba bereke motse wa borena so ka e rile sebakantse ke bolela ka bogo batho ba ba gona mo jarateng ya borena ba tlo bereka mo jarateng ba tlo bea jarata ya borena go se ka fela gore tse bona mathata wa rata le teng be re na le di-problems tse dintšhintšhi ka mogae a re sa kwana a gona manyalo sa le ruma manyalo ka sesa rena o mogolo so nna be re le nyako lebogata ke moremi gore ntho a dirileng re mo leboga ga kudu ke tema o e gatile le ba bangwe go be jwa le go yena le badimo ba gage le badimo ba gage ke tšeo ntate Morota ke riela gore mogala ba gešo ba theeletše ba tsebe gore tše di bolelwang mo lenanegong di šalwa morago lenanego le ke le rile gore ke tle ke kwe mathata a batho gomme ke a šale morago gomme ke a lafe batho ba fole jwale se ga a etšao ke a mo kweša gore a re papading ngwanešo o tlo fola ngwanešo bolela le baka gae lapa la gabo nka le bereka ntate Morota se segolo ka ge yena e le ngwana a dutše ka gare ga lapa a nyakele mote a manang le lapa lela ba tle ba ntumelele then ge go kgonagala tabeng ya sese ba motšee ba motšiša gae ke mo nyaka gae ke nyaka go mo alafa ke mmona ke tsebe gore bothata ba gage ke eng a tla tloge gae a fodile a tla a dule setulo se a tla kgone go botša batheeletši ba Sekhukhune FM gore ke fodile ka go tla go dula setulo se ke ne le ntate Morota jwale go bona ke tšiša kgatišo e ntate Morota ke rela gore batheeletši ba lenanego le ba tsebe gore lenanego le a aga le a fodiša ditsela ka moka tše e leng gore le tlile mo lelela ka tšona re tlo di šala morago
le ba re thomileng le bona ba se ke ba dula gae ba fela ba sa tle mo ba itla go mpona ge ke le ka mo ba fela ba itla re lebelela ditsela ba kry-a methušo and then re gatela pele ba se ke ba roka ge re ba thušegile ba šitše ba re go gabotse ba dula a ba fela ba itla re bona re bereka jwang kgaetšedi yaka ka lebaka la nako ke ya go leboga ngwanešo wa go dula fase le ba ko go fihla o hlalosetša ba gae ba go dumelela ge ba go dumelela le go sasa o mpotse ke tsamaye motsola re o berekile bana ba le re ba berekile and then wena ge e le gore go sasa ba go dumelela re tlo sepela le wena ra ya go fa thušo ke nyaka go bona ka mantaga ge ke bua mo ke bua le wena o e tla go hlalosetša batheeletši ba sekhukhune gore bolwetši bo tla kae ya kere ke lebogile kudu tate malefo re tsentšhetše ba bangwe motheeletši o se ke wa šuta ke na le ntate morota ka mo re no tsentšha balli ba bangwe ba bobedi and then ra kgona gore batho ba thušege ba be gabotse ya se ke la šutha le ka mo dikgokaganyong tša leago a re ba tsenye jalo ya Professor Moremi ke ngaka ya setšo yena o thuša ka malwetši a latelago stroke sefolane tokološi go hloka boroko go thasišwa le a mangwe ebile o pekola ka meropa gapele ka ditaola ba mošupologo o mongwe le o mongwe o wetšagala go lenaneo la love train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyere bošego go fihla ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka la bobedi le lengwe le lengwe ka go la Genfest Tlhatlolanang Center go wetša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mmamoremi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Moremi teu tša baroka. alright metserne re botša gabotse ke masomepedi nne go itšwela fela go irikela ja bo lesomete go sekokone FM 98.7 Prof Shibao a ke go leboge the general ke na le mma gore na shu mama o no hlalosa gore o mang o tswa kae bothata ke eng bo go kukileng ka gae go tla mo a ke se ka lebala go go dumediša motswadi yaka re ya go leboga go tla ka fame ya gong ya kgašo go tla go nyaka thušo o tlo no bolela ke ntate Morota ke ngaka Moremi o bolela le yena o ka no bolela fela gore mama ke mang o tswa kae gae wa bo wa re fa ditaba ka moka ka botlalo ke a leboga ntate Moremi ntate Morota ke Matseke Magolego go tswa go la Dlenka Winstone gore ke tle ke kgopele thušo le maele ke ka baka la ka lapeng re le bana ba motho a re kwane jwale ka bana ba motho ka lapeng la borena a gona phedišano e botse and then nna ke last born ka gare ga lapa ile ra tlhokofalela ke motswadi a rena ka 2020 ka di-10 tša April so a re dule so motswadi yaka o ka re o lebelela kua ganyane so motswadi o rile gore šia ka ra lapa le ge le gore a zanga ba jo because o flo hlakahlakana one day and then the following day ke ge mokgekolo a robala but ra re ya a re moiša sepetlele a re fihla ba re botsa ba re ke stroke o bethile ke stroke sa ka gare ba re ke stress so o hlokofaletša le ka Middelburg ka re ne re dula ka Middelburg re mo tšere ka nako tša COVID a dula le ausaka ka Middelburg and then ra tla ra moloka mo Newstance mo motseng wa gage after funeral ga šala nna ka molapeng ka ge go le COVID bana ba sa ye sekolong so but phedišano e se monate go sena therišano gare ga lapa and then ausaka re no ba le ausaka re le ithule abuti ba babedi first bona ka ga yena ka funeral ya mama ka zanga e ba gona and then borangwane ba tšhaile go mo founela ba nyaka o tseba gore o mo kae a ba botsa gore ga a gona mo gausi but a no ba gona mo gausi re sa tse gore molato ke eng ra ba ra boloka mokgekolo ra ba ra fetša se gona funeraleng and then re na le monyane wa lasbon ka mo gae so ka morago ga funerale a zanga go itlha go ba le communication ka re ile ba ra ba sepela ka moka ga bona go šetše nna ka molapeng a zanga go e ba le wa felang a phone a botšiša gore ka mo gae le šetše jwang go diregang mo e leng gore ile ka fetša ke bile le problema depression gore ge ke nagana gore mokgekolo ka molapeng o be a dula le one ke gore dijo tše dintšhi di thomo ntlela mo kgopolong gore go ra re ga botse mokgekolo ile ra bapala ka yena because ba dula le one ka mogare ga ntlo go sena ngwane re mo file go yena and then
ba dula le ausaka because ausaka ba sa ba nyala nna ke na benking e ke dula ka Middleburg and then morwedi a ausaka a hwetša madule ka Middleburg ba tša mmago bona ba dula ka Middleburg ba šia mokgekolo a Nnoši so jalo ga sabe kore like ke motho e leng gore ke ba ba ke family ke nyaka go tseba gore a e ka ba problem e le eng re sa kwane ka mo lapeng na ausaka ke fela ke le motho e leng gore ke mo founela ke rata go bolela le ena ke motšha ke re sese go na le ntho ke go direle go yona na and then ge ba gona le ntho ke go dirileng yona o mpotse re dule fase re ka bana ba motho re solve re kgone go gopelana ditshwarelo but ausaka sa bolele nna selo and then mo ile gore a mpolediše le Facebook na gage ga empolediše ba no lwa le nna ge ausaka sa la go magae last year ka November a nyadiša morwedi yago since mase plus sa ruri ga a sa tla gae ga a phone ga re selo and then Facebook na gage ke yena motho le rato fela e tla gae and then ga a tlile gae ga mpolediše ga ba etla ke batho ba e leng gore ba na le dikšha tša kwa motseng ge ba etla wane o tla ka nako engwe le ngwe ba nyako go tla ga ba mpotše selo o foka ba mfoune ba fihlile ba le ka mo gae and then ka mora mmao bona ya khielwa ge ka mora mmao bona e khielwa ge ba tlile like le ge ba dutše ka mo ntle re dutše mo stupong ge ba tšwela ka ntle ba khiela ka mora so jalo ke tiputša gore go ra re gabotse go ra mohleng wa problem ka molapeng ke nna e ka no ba e le nna maybe ge ba go na le mo ba ya go ntse ino bana ke tiputša so gore ge ba go na le mo ba ya go ntse ba botša gore e ka no ba e le nna maybe ke go hwetša e le gore ke etsile dutša bona pele a ke se because ge ba šale ba khiela ka mora ba le mokhwe le ge ke le gona ka molapeng ba sa mpolediše ngwana ausaka ga mpolediše re no thulana ka molapeng and then e ntshwenye ke tiputše gore gape ngwane ke ngwana mo go nna and ke mo fepile ga e tla ka Middleburg ile a tla a etla go nna a tlo dula go nna le hone wa ba santse ba tla ba ntiretšena le hone ke moloi ya bona ka molapeng na so and then ke bolelele abutaka wa Lasbon le ena ke motho e leng gore ka kwa gae ba ra gona le problem a go robalwe ke tshwenya ke maoto a ka fiša bošego a ke robale so ge ke bolela le ena ke motho ke gape go na le problem so re lena se se ka mo gaeng ga se kgone o tla ka baka la gore go na le bothata ka mo gae so ke mathata e leng gore ka lapeng la gešo re kopane le ona a re boledišane ausaka ke mogolo a mpolediša abuta ke mogolo le ena a re boledišane kore a re boledišane ka lapeng a gona tirišano ka kwa gae a gona boroko mokgekile o robetša a lela ka lapa le la lapa le a robale ka mogare ga lapa go na dutše di kitima mo jarateng gore ke eng a re tsebe gore go diregang le nna le go jwa le ge ke le ka kwa lapeng ba fela banthe ba re ke motho e leng gore ke motho wa di-business dutša ga di sa sepela gabotse le tšhelete a ke sa swara tšhelete ge ke swara tšhelete mogala jwang rome tšhelete mafelela kgwedi tšhelete ga ke sa bona gore ke direleng ka yona and thomo ntontšha le mogala jwa gore ka re go na le dutše ke di dirang ka tšhelete e se gona dutše ke di dirang ka tšhelete mara ke sa tse gore ke dirang ka yona le di-business tša ga di sa le gona ke motho e leng gore ke dira makhunya ke a rekiša ke tsoga go sempati ka moka tše di-flow ema gore molato ke nga ke tsebe so jalo be ke tlo kgopela thušo ka lapeng la gešo le bana bešo ke kgone go tseba ge ba ausaka go na le se ke mo dirileng sona and then abutaka e leng gore ke a molatela ke Lasbon ka kwa lapeng le ena o tswile o dula ga gage o agile motse a gage Fleesbom o bontšhitše ka abuti ya go mathomo e leng gore a se a boloka motswadi ka morago ga lehu ile a tla ka gae goba o sa le a ile le gone jwale a zang ga etla o ile wa re o ile a re ena o kgole ena le mogausi ba le ka mogausi o tsebile bjang seo o dula ka ma-1000 and ka nako ewe o ba a bereka Highfield department re ile a tšea early pension and then a tla hwetša stane mo ma-1000 ba le ka ma-1000 because malome ake ba re shemo a o mmetša ka leina la bonyana a re o gona ka ma-1000 o dula ka ma-1000 nna nako e borangwane ba mofonena re o hweditše mmereko Petersburg and ke ka nako tša COVID so malome a re ka re batho ka moka ba eme gone jalo meberekong yena o mmereko o berekang kwa mohuta mang na but wa hutša le gore ba bangwe batho ba kopana le yena ba re o gona gona ka ma-1000 ka re o thome a sa bolokile abutaka ka lehula abutaka o ra tlhokofela ke abutaka pele and then ka lehula abutaka ne re a re ya ka nnebo re lokiša tše re di lokišang re kopana le yena ka nnebo a ne ba gona around le gona a zang ga etla lehula abutaka motho o sala sepela gae neng tsala a tloga gae like nna be ke sa le moyang ka bo ma 83 ga re fihla mo Newstans a hwetša mmereko Highfield a sa boa ka gae and then a zanga e hlwa sa boa ka gae le motho e leng gore na bereka Highfield re be fofela re kwa ba re mokwete ana le mosadi a mokwete so and then go tloga mo a sanga re a sa hlwa sa tla gae ra gona le mediro ga gae ba mmotša a fela a itlare yena se ka hlwa re mmotša selja ka molapeng ena a sa tsena selja ka molapeng
o nyetše o na le mosadi go dira e le ba tlogelana le mokgekolo wa gagwe gone bjale o iwane gone jwale o hweditše mongwe o dula le ena ya prof peleng ge lenanego le le thoma o boletše ka selo sa go swana le se maragonyana kwa o boletše ka ntho ya go swana le yona le gono lona le ke boletše ka yona ka re ngwana ba kgona go mmetha gore le ka se ka hlwa sa lebelela lapa la gabo ene go ne nto nngwe the general moruta motho o santse a e hlokomele ya gore o le ngwana mathomo o seke wa boloka motswadi wa gago ngwana mathomo le ngwana mafello ge motswadi a hlapa a tloša leswiswi tabeng ya bohlologadi o phetha ditaelo le mmage go ba le papage so ge ngwana a decide go se boloke mmage o te tšhela madimabe o te phakela ka gare ga mathata ga gabo go ba le mahu gae ke kwele o ka re mopapa o swere difounu tša sesiago solanka o sa mofa tšona wa tseba ntate moruta taba e direga gantši gore bana ba motho o kry-e ba sa kwane mara tshele ya gona banna e be e fihlelele le gore le o mongwe e le motswadi ya gago a robetse o palele ke go mmoloka kore tshele ya gona e fihle gore ngwaneno a robale o palele ke go mmoloka le medirong ka moka o lo ipotsa re nna le sa tlhole sa mpotsa selo no gape taba ye kore a e gahle a ke sanye go kwa selo sa ka mogare ga lapa le no a e tloga e sa gahle ntate moruta ene ke ipotšiše gore mara ge o bona ngwanenu a iya go bolokwa wena o se gona ketse ngwanenu o la re mmolokang tšatši le lengwe o tlo ba le ngwana o tlo mo rielela ka yena o la ngwanenu gona mo o dutšeng gona ge o ne mosadi o no reng like maele a go fang ona magagešo e ya gakantšha ntate moruta o ka re dilo tša because ba no khia le ge ba le gona ba dutse gona montle ba no khia ka mora so go be go fetse gore ngwana ke re la re mama batho ba ne ba itlha ba etla gae ba fihle ba je dijo tše leng gore ba hwetša wene o direkile today ke eng se se ba dira gore bona ba tlile dijo tša bona ba khele dijo tša bona ka moreng ba tla ba je di-Kentucky mo pele ga rena because maybe ke bona gore ke bošego ka Middleburg maybe o robetse a ka smartphone a ke tsebe and then ka kgopela le tša abutaka ka bolele abutaka gore le wene ba itse ba tlo go founela ga ba tlile gae ba kgona go ka tšea matšatši a makae a o sa ka sala go malasti ka November but o ngwana first born ga tlile o tla maybe a ka tširuga then batho ba ba bitšang o bitša batho ba ba phelang o bitša batho ba ba hlokofetšeng a ke gore like ke batho ba ba phelang ka nako go tša for mana o ka ba phaga matsogo so šidio prof wa tseba ke nyaka go botšiša sesimo sesi o sa dula ka ga geno go ba o tenyaketse motse wa gago nna re na le motse wa rena le ge le gore ke itse go tloga ka Middleburg a ke tla mo gae ka re ka mo gae a gona motho a go dule motho re tle re dire ke kgone go tsoma sten re le mo gae re kgone wa ga ke le ka kwa gae re agile go fedile nnete ene wa re le gone jwa le gore ke tšwe ke ka motseng wa ka go apala gore molato ke nga ke tsebe thobela pale kae re gona le bolela le ntate moremi ne re founa re le mo SKFM re na le sesi Mmatseke Magolego no le re sware le go le tsoša bošego pa ga itše dišo wena mane o re botša seemo sa ka gae gore a go nape go kgahlwa ka mola gae o hloka thušo ya gore jwale ka bana ba motho go boelano go be le bophelo bo bokaone ka gore le yena ga ane le phelo le le kaone o a rereša ke nnete a go ne kwano ka gare ga lapa taba e ya go hloka kwano ka gare ga lapa e thomile neng tate mogolo ke lebaka malana mokgalae ba gešo ke lebaka ke lebaka wa ditšikare go kgošagana go bapala le hloka kwano lebaka eng na a ke tse gore nka e bea bang because a botse motho wa hlokiša kwano ke motswadi a rena mosadi o rileng tsunga di bolelo ba halaiwa e fo wa di phisha mare
mohlomong ge o ka no tsopola tše ikeng ka re wa no kola mo godimo ka baka la re le seya le moyeng kgoši yaka wa no di hlapiša gannyane fela go no re mohlomongwe o be a laetša go rata yo o be a e fa o mašheleng rena a sa rene o be a dira eng a di tia mabalankwe ke yona nkwe nna masesane a kere gona le ka ma a saetago ka ona a ke no re e kgetšile ke mo le ena a wana o swana le nna godimo ga motswadi go na le ausa rene mogolo e leng gore ke ena a banapa a tswile pele le bana ba gagwe nna ke tse ke tša ke laspone mara ke tšhaba le go le batamela lapa leo tlokwa a le tšhaba go batamela lapa le letle le ikhwetse e le gore mohlomong le bona e ke o ka re tharollo e ya go fetša e le eng ka gore re hloka gore bana ba lena ba be le kwano le lena le be le kwano e beng tlokwa tharollo nna ke le ka gore ba kgala bjalo bakgekolo ba re bona ba tlo ba fofitša ba re fele tharollo sale le tla ga enempa ke bona ka lehu la mme o robetse ngwaga ma mokgekolo 2020 mohlomong tlhoko motho a ka tepotšiša mane le re motho ke yena a hlotšeng tše ka moka magareng ga lena eupša o robetse ga jwale ke eng se se ka bang se sa dutse godimo ga dikgopolo tša lena se e le gore se pala go ka lokišwa ka gore ga a sa le gona ka molana ya go a fiša oya a nka jika ka fale ke ba ba ke maoto oya jalo ke tšhaba le le go batamela le ena e ngwanefu ba ba ke maoto lapa le nka le berekela lona tate mogolo jwale go nyaka le gona le ge e le gore o ka batamela mo gongwe ba se tsene ra ntšha se se le hlabang ka mo gare ga lapa ra se ntšhetša molaleng e be o bona tše dingwe re seke ra no ria dilo ka moka o se gona wa no ka o hlalosetšwa mola e le gore mošala lapeng le thoto wa batswadi ra šala re itirela ka mokgwa re ratang ka gare ga lapa la batswadi ba gago gomme re diria re ne le kgaetšedi fela ke duma gore o ka re ka ria kopano ya bana ba motho ka mola gare ga lapa mara pele re thoma ditaba ka moka go berekiwe lapa le gore ge re tla go bolela re kgoneng go ba le moyo o motee wa kwano a ke tsebo gore ke tlo baneng ka re ke feditse kgwedi le nna mo gae ke dula le mothwana ke agile faceboma motho o re sheile kopana ke itse go zamazama mašomonyana ke tsebe o bo šetše o tswile ka gae o tenyaketše mokutwana gago ke kgale nna ke sa le ke a bona ke etswa ka bo 2004 ka yona tshwaro e ya motswadi a sa le sware gabotse ya o ile a gata mo lapeng la gago le o šetšeng o tenyaketše lona motswadi ya gago o sepetša sa ba gata o be a sa le dumele lapa leo re lonteng wa kgolo le mokgekoleo ke kgopele o tsenelela ke botšiši ka taba ya mogalajo ka mogae o kae go diregileng o ile a e lemoga eng ka bana ba gago le mma go bona tate o hlokofetše re sa le ba banyane ka kudu ka 82 ke be ke na le 12 years re sa dula patantshwane mola wa tswang ka gae wa tekagela mokutwana gago ke eng se se go lokelang pa a se gona mola wa ga mokutwana o go ne ba ga botate ba ileng batla ba go begela ona mokutwana o gore badimo ge ba go nyaka ba tsebe gore ngwana rena re mo fa tšhireletšwa le kae bana le šekile ka fote thwala ka re aoa a befo ya kwa šaka kwa nageng jwale ka ge e le gore o hlakile ke kwa o re ebile bo dula le mokgotsi bo šetše o montšheditše bonnyane mokgotsi
ga ke sa ke fo tamiša go bona ka re ga botse lapa la ka le le riverside ke nyetše mosadi ke ya ile yena ka moiša sekolong wa no thoma yona mehlolo ya go fetša re qabana ko mokanawa a sepela ka fetša ke rekiša lapa leo ka boela ka gae ke re mohloma wa medimo ya ntsong a fihla ka gae nna mme ile a nthaka a bitša abuti ake a re abuti a ka mpotse gore ga a sa nnyaka ka malapeng ke sepela ka malapeng la gagwe nna ke itša ke maraba ke itše ka re ke tlo sepela mara ke kgopela gore se kwa ba mpolaya gobaneng o bontšha mantšu a majwalo kgoši yaka ke be ka ukwa ke re re be re le nteng makgalabja mara ya semoya bophelong bja lena mamphela le motho wa tumelo nna ke tsena kereka senteng nase mogakolo be e le motho wa mohutamang bja tsena kereke o be a dirang bathomi ba tsena kereka gešo ka moka re le masione mara ke ka makatšega ko mokana ba tlogela ka moka go šala nna ke le lesione ya ke mathata ge o ya go nyala mosadi go ile ba ga botate goba o ne o fetša o tenyakela batho fela mo la nageng ba gore ba ye go go thuša goba ba ga bomme bona be ba go fa thušo ke ile ka tšea ngwana ngwana ke lora gadiake ka roma bona bomalome go tšwa lehlakoreng la ga bomamago le bona be ba sa go fethego ebile malome a nyako mmana ka leitlho ka re o ya o lla go malome a go agiše ko mokana tša taba tša gago o di faemo wa keng kore wa lethulantšha ena e dira gore ena o kare o lokile kgane wa le lwantšha le ena napa go tša mollo o sa le gona malome o gona wa tseba ke no mogala bo go betse ya o go betse tla kwa motho wa ipudiša gore gone jwale ge go tšwelela thušo ya go swana le professor Mremi a rata go ka le thuša gore le boelelane bele ka bana ba motho ke a tseba gore le ka no ba le go batšane ka mogolo go batšanang ka gona mohlomong wa meboeng ya le o nyako bolela ai o mane o na o le ena yo gaijiliake ke ena tloa re thegana re tloa re kapana mara o mogolo ka re mme o mošele le tšeo a ba re tshwenya ka tsona o tona motolo eo ka lwalo le ena ke sa lwa le ena mntu a semae bjale ka ke be ke lwa le mme jwale lapa lela ge mokgekolo wa go raka o ile a fetša a bolela mantšu a re le tšee ko mogolo goba o ile a fetša a reng ena no bolela gore ke motšwele ka lapa ke tšwe ka molapeng la gagwe o boditša buti ake a dula mo a re botša monne a tšwe ka molapeng la ka ke sa monyaka ka mo because nna ba re ga ke kgonagale bana ba gago ba go ramela leboto wa e nna ke sa go ramele leboto ke tabe go sena boroko ka lapeng ale yo ngwaneso yena o ikemišeditse go thuša le nna ke tloa ke kwa bose a emaema gore mohlomongwe mara gona taba bakgalaga jwale go ntšwa le tate mogolo ka nako mokgekolo wa gago a robetše ba ile ba tla ba go fa thekgo go etša ka ge e le ba ka gae goba le gona moo o ne o thekga ke yena ngwana rangwane le wa rakgadi le yena ga itšedi ka mo fela nna ke thekgile ke kgaitidia ke nako le ena le rangwana ke wa lapa le bana ba ramogolo le ba bangwe ba go rangwane kore family ka moka banna ge e no dula ngwana a robaletše ke mosadi ebile a thekge ke bana especially ka morago mme bona
le bona ba lwa le nna ntume kgolo ka kukileng gore a ke ba gopola madi a ka tšere molong a kore a ke tse gore sebako se segolo se dingwe ba mpakiša swa ke tapa ke swereng ke lele kurupa go swana le bo mamogolo a ke le bo mme bo malone kore a ke tsebe gore ke tla re nna ke swereng le fapana ka dipolelo ya semoya mogala gabotse ya palo nna ke phološitše ke thapelo ka re ke thapelela kwa dithabeng le kwa madibeng ke bitša bagalanywa ya ba bona ba ntšhireletšang ya wa tseba paga dikgahle nnete di kwiša bohloko ene se bana le tšwela pela ga re nae kore a gona nte botse kore re itse ka leka ke ka zama gore ke ba le dipikse kgweba ntse ka ona a senga ka tšea le ngwaka kere ke a šašareka wa pala kore ke fohlaka wa tseba ntwa go kwiša bohloko pako gore motswadi wa go belegeng ke gore o be ka gare ga seemo sa go swana le seo le ngwana gage ke gore o se ka duma le go ya lebitleng la gage nna ke ile ka rapela ke bana ba ena kgetšitša ke molo ke be ke le popong ka ke tlotla gore at least mona fo o tla ka re gorobitse o e polokong ya gago mmana ga etša ke be ke tepoditšile maya ka gore ga ke e kwiša bohloko ka nnete so malome le ka malalapeng le kgaetšedi o sesi a dulang a tsene le gone jwale o ka re magekoloitse go robala kgaetšedi a ke mogola tšea malome mme a ka mo lapi malome a tlogela lapa la gagwe le mosadi a gago a tla dula ka fago ya kgaetšedi a ke e mennyane a bona dutse a ka gabotse ka e tla dudula mo gae malome ko mokana malome a ešwa le nna totori tša molagagefu ke a di tseba bakgalabe ke di tseba ka kudu gore go epetšwe mehlolohlolo mola jarateng ke a tseba pata ga ke na bohlale ba gore le maatla gore nka dirang ya ke lebogile kudu go bolela le wena ke tlo bua go wena ka moswane ke tlo go founela tate mogolo ya ke tlo go founela malefo nseivele nomoro tše tša tate mogolo tše nseivele tšona moruta taba e mpha lenanego le lengwe e mpotša gore re ye go nyaka malome e mpotša gore re o nyaka bomma mogolo e mpotša gore re swanetše gore re lokiše taba a lapa le gobana ga re tlo letlogela le emi ka tsela ya go swana le ke tlo katana mo bekeng ke ye go nyaka bana ba ga bosesi ka moka ba ba lwang le bosesi le boabuti ba ba leng kua ke ye go nyaka malome le ba ga botate gore abuti ga a rakwa ka gare ga lapa e le ngwana phejane mo bašimenyaneng nna se ga bo bona se reng gona o raketšwe eng lebaka la gore a roballe ke mosadi ba palle ke go ya go boloka mosadi wa gage nna mapheko goba meboto ye beng e pallwa ke go tshela gore go ye go bolokiwa mmeo ebile eng dilo tše di ketimang ka gare ga lapa le la ga bosesi ke le ngaka moreming ka se lešwahlele ka ge sesi a tlile mo a nannoši sesi o tlile mo ga bakwane santše ba thušege sesi o tlile mo bana ba gabo ngwana kore lapa la gabo sesi go ntšwa le letšwele ripatše pedi phejane o agile motse wa gage thoko ke swanetše ke ye go nyaka ke tsebe gore motse wo nka o bereka ka mokgwa mohutamang le gore ke kwantšhe batho ba bakwane and then re kgone go bereka ka gare ga kwano moruta firstborn e morakile le yona šile ga e gona firstborn e morakile le yona ga e gona sa go kwiša bohloko ba sola mma go bona
batswadi a re lebeleleng dilo go ne nto ba reng ke lehu le ka fihlaneng kapa neng e re go le motswadi o sepela o sepele bana ba gago ka mokana ga bona ba kwana bona ba tla shala ba ilo ba lusha ke tšedi ba lusha mara ba re ge ba ilo ba tle go wena bole ka motswadi ba tle ba khuname o bolele le bona o kgone go felletša o ba boelana lapa le le tsenetše moruta le sa hletše ke manaba a tsene ka maoto ka moka ene ba laola ka mogare ga lapa le ene lapa la go swana le le šetše go le wa ntwa semoya mo go ne go ntwa semoya go ne bolo go loišana ka gare ene go neng go loišana ke ne nnete gore re le bana ba motho re ka seno thoma ra loyana le hloka thušo sese ene a ke nyake go go thuša o nonnoši ke thuše le abuti a nannoši e re le ke go aga lapa la batswadi ba gago le pale re lekile and then re tšwele pele ka tše dingwe ke tlo tswa ke go thušitše ka tše ke go thušang ka tsona tša matšatši a beke mara ga ke tshepiše motheeletši wa Sekhukhune FM gore ka Mantaga ge malome a dumetše ke tlo tla le yena boragadi ba dumetše ke tlo tla le bona bo abuti ba dumetše ke tlo tla le bona re nyaka go lokiša re ntšhe moloko o leng ka kua ka mudu o tswe ka mokana ga ona lapa lela le loke le be gabotse. And then be ke kgopela go bolela something like bo mamogolo ba hlokofetše ka moka go šetše bana ba bo mamogolo fela ke nyaka bona and then ya bolela go na le go šetše malome e monyane le e mongwe a ile go gona mo motseng mo Newstance e monyane la se bona bo mama ka o dula thoto so yena o distance le rena and then bo ragaga bo papa ka ba hlokofetše bo rangwane ba hlokofetše ragadi hlokofetše na no ba le one and then o rangwane re šetše go le yena ke rangwane wa ka malapa so and then taba go loišana ya gore ka lapeng ra loišana yona e tšwa kgole but nna for saeteng laka nna be ke sa e nagane gore e ka tla fihla mo e leng gore tlo fetša mafeleng re šupile motswadi ka lapeng ka baka la gore kgaetšedi a ke nna nne re se gona mo gae ge mokgekolo ga montšha ka lapeng mara ile ra kwa gore mokgekolo re lebaka la gore a montšha ka lapeng keng o ile a re botša mokgekolo a re hlatholela gore lebaka la gore ke montšhe ka mo lapeng keng ka gore a buta ka bana le motse mo Riverside a dula Riverside and then o rile go bua ka gae a dula ka mo lapeng o ka re ne a fofela e tla le batho ba go thuša and then a sa tsebiše mokgekolo ke ka mokgwa nna ra go kwa ka gona gore mokgekolo ba fo kwa ge go na le batho mo jarateng ba re ba tlo bereka mo jarateng a sa tsebiše mokgekolo so bja mokgekolo a makala kgante go a kgonega na o tle le batho mo lapeng o sa re tsebiše na o ka re ke ntho ba go e baka eo ka mokgora go kwa ka gona a ke go leboge kgaetšedi aka nna ke a go thuša go njwale ge lenanego le le fela ko dula fase ke bolele le wena le ntate Moruta and then ke tshepiša motheeletši gore re o bona re o bereka jwang ka lebaka la nako re tlo bua le batho ba ka moka ba feletše motheeletši wa SKFM ka dikgokaganyong tša leago go sasa ke tlo bereka mo Jan Fes mo ba go hlapanokeng e tlang ba e leng gore le ne mathata ga le bereko le rakilwe meberekong le senyagaletše ke manyalo ka gare ga malapa lena le ne malwetši a go fapana batho ba latlhegela ke menagano e tlang re boneng gore re ka le thuša ka mokgwa mohutamang le a tseba gore gantši ba letlang ka mo le a buka ke ne le ba šetšeng ba bukile ge o buka o founela dinomoro tša 071 398 15 08 071 398 15 08 goba o ka founela 072
072 133 133 67 67 61 61 072 072 133 133 67 67 61 61 goba o ka founela 079 079 170 170 98 98 62 62 079 079 170 170 98 98 62 62 ntate Moruta re na le letlakala la rena la Facebook mo e leng gore mothieletši go le gausu ga nyaka go bona tše re di dirang ka dikgokaganyong tša leago a ka ba le rena letlakala la rena la Facebook le na le 217k followers re kgopela gore letlakala le ke lona la nnete go ka bona motho a re ke yena Dr. Mremi letlakala la gage le na le 776 friends ke a go kgopela di-followers tša motho ke tše nnyane kudu e sa le 76 ke a go kgopela le sekebe la le joina ga le bolediša mo inbox a re o le kgopela tšhelete le sekebe la mofa le mmotše gore lena le tseba Mremi mo e lego gore o gona ene ge a re o nyaka go bolela le lena ka di-WhatsApp le mmotše le mo founele ka di-video call motho o re ya monyaka o skema batho o di dira rena nna ga se nna magagešo a ke re ge ke santse ke thuše batho ba nromela ditšhelete pele mo mo dishopong tša go parara ka re ke tla gahlana le lena dimmolong ka re ke tla le thuša lena se sego le romelang tšhelete pele gomme ke tlo le consult a ke dire di-online consultation ge o nyaka thušo o tla ka diphekong wa tla wa bolela le ngaka tseba re bolwetši ba gago bo nyaka eng ge o le wa sekgowa wa sekgoweng ge o le wa kereke wa kerekeng ge o le waka wa ba waka ka go thuša ka mokgo nna ke tsebang so ke a le kgopela gore di tlhokomeleng mothušoe o di dirile lenaba o nyaka tšhelete go lena le sekebe la mofa kore ge motho a ka no re inbox gona mo o lebeletše ge batho ba commenta ba ngwala mathata a bona ba re re a ba jwa ngaka o tsena mola go bona o a ba botša gore ke nyako le thuša nromeleng tšhelete sekebe la dumela ke a le kgopela le sekebe la dumela motho o magagešo re thušeng re mo kry-eng mo founele ka video call ge a ka re go romela account ke nyaka account number yewe ro bula case ya gore motho o go nyakile tšhelete and then o mo romele yona and then gantši ge a fetša go nyaka tšhelete ntate Moruta o bloka batho ba ebile number yeo sim card seo ebile o a boa wa tswalla so difounu tša ga Mremi ke tše ke di bileditšeng batho tša 071 071 398 398 1508 08 goba ba ka founela 072 072 133 133 67 67 61 61 goba ba ka founela 079 079 170 170 98 98 62 62 ke lebogile kudu the general ya ba re Arjun re buka line Yeah. e sala go nwa le kano le tšele go nwa le magešong ya ba ka letša ba la fela pele go ba la tshwenyega ya ke lebogile kudu motheeletši wa SKFM ka dikgokaganyong tša le ya gore be re tshwenya ke network la re kgotlelela magagešo ke lebogile thata modimo a lešegofatše sesi mmago nna ke lebogile kudu a re ka mola re o bolela ke lebogile kudu ntate Moruta re lebogile prof le ka moso